Vous qui êtes fatigués et chargés, we're bringing the gospel to every creature. Mothers and fathers, sisters and brothers. Jesus the Savior, there is no another. Salvation from yonder, since chains break us under. Yeah. Salvation is free, you don't need to pay. All of your chains you will roll away. Oh, hey, Jesus. Salvation is free, you don't need to pay. All of your chains you will roll away. Are you bothered and you don't know what to do? And you feel like everything is wrong with you? Don't you give up, only look up. There's an answer to all your questions. We bring you the gospel, it's for every nation. Oh, Jesus. The gospel is for every nation. Oh, Jesus. We bring the news. There's hope for you. Now is your time. Don't let it slide. Salvation is free, you don't need to pay. Though you might have felt there is grace today. Yeah. Oh. There is healing, deliverance, freedom from holds of Satan. Oh, yeah. This grace, yes, so bring your case. Come on, everybody, take your place. Come and experience for me saving grace. No matter your color, no matter your race. Mama, papa, they come. Okay, wine, dia. Mutu matazo, baba, ewa. Salvation is free, you don't need to pay. All of the shame went away. Oh, yeah. There is healing, deliverance, freedom from holds of Satan. The gospel to every creature. GCK, Gospel to every creature. Something great, unprecedented, something you never saw before is coming upon your life. Father, in Jesus' name. Shouting, we're praising the Lord. He will fulfill our expectation in Jesus' name. Manifest the power that cannot fail. Lord, effect it right now. Demonstrate it right now. Manifest it in every life right now. Confirm the miracle power in everyone. Set everyone free. Jesus' name we pray. Again, it's GCK o'clock. In Mark chapter 16 verse 16, Jesus said, "Go ye into all the world and preach the gospel to every creature."
We're bringing the gospel to every creature. Mothers and fathers, sisters and brothers. Jesus the Savior, there is no another. Salvation from yonder since chains break us under. Yeah. Salvation is free, you don't need to pay. All of your shame, you will roll away. Oh, hey, GCK. Salvation is free, you don't need to pay. All of your shame, you will roll away. Are you bothered? Then you don't know what to do. And you feel like everything is wrong with you. Don't you give up, only look up. There's an answer to all your questions. We bring you the gospel, it's for every nation. Oh, Jesus. Oh, Jesus. The gospel is for every nation. Oh, Jesus. Oh, Jesus. The gospel's for every creation. We bring the news. There's hope for you. Now is your time. Don't let it slide. Salvation is free, you don't need to pay. Though you might have felt there is grace today. Yeah. Oh. There is healing, deliverance, freedom from holds of Satan. Oh, yeah. This case, yes, so bring your case. Come on, everybody, take your place. Come and experience for me saving grace. No matter your color, no matter your race. Mama, papa, they come. Okay, wine via Mutu matazo. Baba, Salvation is free, you don't need to pay. All the shame you will away. Oh, yeah. There is healing, deliverance, freedom from holds of Satan. The gospel to every creature. GCK, Gospel to every creature. Welcome to the weekly announcements. We have an exciting lineup of events and activities. First up, we have the highly impactful GCK Global Crusade with Kumuyi program. You can tell me you've not heard about it. The Impact Academy. This academy equips youth with the tools and knowledge to make a positive change in their lives and make a lasting impact for Christ in their communities. For our esteemed ministers, we have the upcoming Ministers and Professional Conference. This conference is a unique platform where ministers and professionals from different backgrounds and denominations come together to glean wisdom, share experiences, and receive fresh insights for their pastoral and leadership roles. Tune in to GCK Daily for daily devotionals and insightful messages from Pastor Dr. W.F. Kumuyi. Experience the power of transformation through our impact sessions, designed to empower youth for a life of purpose and influence. Don't forget to check out TKC, the King Circle, our vibrant and interactive online community where you can connect with fellow believers, join engaging discussions, and access valuable resources to strengthen your faith journey. Stay tuned to GCK TV and GCK Radio for uplifting sermons, worship sessions, and inspiring testimonies. For those with a heart for global missions, we are thrilled to announce our Global Missions Immersion Program, GMIP. This program offers a life-changing opportunity to experience firsthand the transformative power of missions as we reach out to those in need and spread the love of Christ to the nations. Lastly, for our young stars, we present Stars, Standing Tall as a Star. This program is designed to empower our children and youth to shine brightly for Jesus, nurturing their gifts, talents, and character to impact their generation positively. For more information about these events and to stay connected with us,
please visit our website at www.dclm.org. You can also follow us on social media for regular updates and inspiring content. Something great, unprecedented, something you never saw before is coming upon your life. Father, in Jesus' name. Shouting, we're praising the Lord. He will fulfill our expectation in Jesus' name. Manifest the power that cannot fail. Lord, effect it right now. Demonstrate it right now. Manifest it in every life right now. Confirm the miracle power in everyone. Set everyone free. Jesus' name we pray. You've seen how he raised the dead. You've seen how he brought to life. You've seen how he healed the sick. You've seen how he touched the lame. You saw it all how it started. You've seen all how it went.
You know that He's still living. You know that He still saves, and He will save you with His great redemption power. And He will these dried up bones will rise. You just believe it, and you receive it. After full redemption, GCK, and He will save with His great redemption power. Praise the Lord. Praise the Lord. I welcome every one of you, day 5 of our crusade. And I pray that great and mighty things Lord will do in everyone's lives tonight in Jesus' name. Our Father and our God, we want to appreciate you. We want to thank you. We want to appreciate what you have started since the beginning of this crusade. Dutoƒo Mawu kaka mieda akpena wo be ne le teƒea eye le zã ya mea papa mieda akpena ɖe nu sia nu si ke wɔm ne le mi be miayra wo ŋkɔ miayra wo ɖa le Yesu ƒe ŋkɔ me miele biabiam eye miele gbe dom ɖa bena enu gãwo ke nagawɔ le exixe blibo la katã me le ame sia ame ƒe agbe me le Yesu ƒe ŋkɔ me akpena wo elabena ne ŋuti le Yesu ŋkɔ sesẽ ma me miedo gbe ɖa le. I read from Psalm 100 verse 5. Salomo ƒe agbalẽ eta alɔfa ɖeka kpekpe amatɔ̃ elabena Mawu nyo eye yeƒe amenuveve li tegbe yeƒe didi le tso dzidzime yi ɖe dzidzime me. Ne ele be miadoe ɖe dzi miakafui elabena mia Mawu la nyo enyo ŋutɔ eye wòwɔ nu nyuiwo le xixe blibo la katã me. Le ŋkeke gbã eve etɔ̃ etsɔ yi ke va lia kple tso mavɔmavɔ me mina miakafu aƒetɔ la ƒe ŋkɔ la le dutoƒo mawu nyakaka sia me. Le dutoƒo mawu nyakaka sia mea mia Mawu la nyo, mia Mawu la nyo. Mina miada akpe nɛ, mina miayra aƒetɔ la ƒe ŋkɔ, mina miada akpe nɛ ɖe enu gã yiwo katã wole wɔ, ɖe yeƒe nu nyui gbogbo yiwo katã wole wɔ le dzidzimewo me, yeƒe tɔtrɔ agbe ƒe tɔtrɔ lo, agbea ƒe tɔtrɔ. Mina bena miakafu aƒetɔ la, mina miayra aƒetɔ la ƒe ŋkɔ, bena miayra aƒetɔ la ƒe ŋkɔ ɖe ame yi ke die wòto eye wòɖe dzi si ke ya to. Mina miayra aƒetɔ la ƒe ŋkɔ ɖe dɔyɔyɔ si ke gɔme wodze. Mina miayra aƒetɔ la ƒe ŋkɔ ɖe nunana la ta. Mina miayra aƒetɔ la ƒe ŋkɔ ɖe dedekpɔkpɔ la ta.
de Cana. Et ata mia koto mia yedi le mia pe gbedodora me mi do la do gbeda mia yu apoto la penko mia yu apoto la penko bi black blanc benade mi yue eye a do to mi ebe mi yue mi do gbeda ne ma nu so katato which thou knowest not. We want to pray. Elebe mia do gbeda mia glo bena apoto me va le zayame fiam ezayame afiam fiam menu bebe amenu bebe menu sama si ke ye nyamanya o edoyoyo pa menu bebe nkogbe dede fiami amenu bebe yo amenu bebe do de sia de mi adogbera wa meta kpokpo nsan nje ba mi adogbera na mi ba mi yo apotola penko a ta flati de amenu bebe do la fiami edongbe eye matro o amenu bebe fiame siame amenu bebe mi abeduko amenu bebe viens à Messiame, amenu bebe, elle a les anciens mais totro là-bas, elle a ben totro là-bas. Eh n'y'a ben etromia, etromi hafi mia jolo, miachi, miachi la petola me. Mina mia kom ya begboidi mia kom ya begboidi eye mia yu apotola penko eye mia yira apotola penko elabe enyo elabe na ye pe dom nyonyo la elito ma voyide ma vome eye anyo le mia pe dume eye anyo le mia bagbeme eye anyo le kapoma di ple ya pa la wodi ple didi pe nu kwa mo kata di mina be na mia kafa apotola penko le da sedi di wakata Disike ya edje gome eye agbo le totrom lo agbo le totrom doyoyo le vavam doyoyo katutu disike le disike ya mea egbe nye Ŋkeke Atolia eye echoike ba ya apetola wonu gawo minabe mi ayira apetola penko le Yesu penko me biedo gberale mi glo amen bubuna glo amen gande kanam mi adogbera mi abiama ubena apetola nti fafa na dukosia la bena miape ganyawo katan o apeto gede miape ganyawo me mina mi adogbera de ngogbe de lata nyabe ngogbe de le dukoya me nyabe ngogbe de le dukoya me nyabe ngogbe de afisi ke mi tsakale le gapopo ya bia mi ke miape nuwo eye mi adogbera na peto le tepe yike wolo Dutoƒo Mawu kaka ya me ngogbe de neva India duame afisi kenele edui ke meyenele a mina be mi adogbera mi ayu apeto la benko mina mi bia apeto la be ne kpede mi ape duanti ne kpede mi ape duanti edu a mi ape duare ne gbagoro ne yo wa gbago ne gbago mi ape hyanhyan kata na sunu kpakpa na mi mina mi akafo apeto la benko mina mi adakpe ne mina mi adogbera ne bena apeto la ne wa mi ape duo afisi ke mi yade agbososo lo agbososo benade ekudi di mananyo le wo duame fisi afi kene le gbedonda le gapopoya me fisi afi kene tsakale le gapopoya me fisi afi kene le gbedonda le gapopoya me blombe apeto na be mi ape duare yo apeto penkode wo duame yo apeto penkole wo duame alebenade agbososo benale mi abe pomewo me ezaya mea elabe mi amawulanyo Ezaya afiao yepe domenyonyo agbeola tro ela bena agbeola tro agbo akasi agbewonti eye kokutiola gba mina be mi adogbera mi ayu apetola benko
Amadeke ma va te payade. Eye waga John enema o. Amerike ma tu afideke. Afibu boareke. Ava Dutoƒo Mawu kaka yame. Eye waga John enema o. Afisi keye. Nelia. Nyogbe dodora. Maga John enema o. Apatola la to asi o. Eye ma o pa melala va. Eye wado gbeda. Eye wayu apatola benko. Eye wade zon. Wa nusendo amisisima apetola la doyoyova doyoyola noanyi tepe ya les ayame minabe mi adogbeda de mauba melata meike ye wojazan les ayame bena nenyebe amona va eye wadi dase kude Yehowa mawupe domenyonyolata ezayade totrola va wa gbemelo wo yiye ya eye totrola va globa apeto za wa mesiaminaya ziam wa mesiaminaya alebenade maseda didio dogbeda eya edoye penyadoda eye wo yodowo amedeke magano nene malezaya mole Yesu benkame doye penyadoda edoye penyadoda eye wo yodowo eye wo tukawo lewo betakataka wo katutula no anyi lezaya me doyoyola na anyi lezaya me minamia dogbeda minamia wi apetola benko mia yo apetola benko ebe am alesino am begerola zon nku agbato la ponu ameyo wotera nya wa kpo doyoyo wa kpo katutu minami adogbeda apeto la benu sala ne va bien tififile yebenu sa apeto la benu sa ne didiba le yiya si kame bien de logo mele Yesu ben kame mi adogbeda nya yo apeto la benko na miato si le miato gbogbometo si kenye zime no la na disike ya eye amisisi no yaba gbedi nu san no yaba gbedi agbedidi minami adogbeda deta minami adogbeda de yebe nu san wota be apetola ne zen les ayame zen ne zena o ne zenam nezena dutofi ke yolo Dutoƒo Mawu kaka yale le India nyigbandi alebena duko kata ezaya mere be wa kpo Dedekpɔkpɔ Blibo minami adogbeda deta agbedidilo apeto agbedidi apeto nene agbedidi eye waponu waponu le ba ponu kunu me minami adogbeda deta Mawu nezen les ayame apetola nezen les ayame nao nezen le hike Blibo la katame hike katame apetola nezen minabena mi atwe gble apetola basime apetola nesiamine apetola nene amisisi yeye minami ayu apetola benko le Yesu penko me bien dogbedale amen bubu nya dogbeda nya ga dogbeda ke bele zanya mea apeto nesra mokpo bele zanya mea apeto nesra okpolo bele zanya mea apeto la nesra okpo ameyo kata wo le yabala wodi afisi kenele eye ne tsaka gbakple mia apeto ba sikaka ne ba diwo mia dogbeda de India nyigba fi ke wo lo Dutoƒo Mawu kaka le be fi ke wo lo Dutoƒo Mawu kaka mea ba apeto ne yira wo lo apeto la ne yira mesia me la fisi afi le hige Blibo la kata me mina mia dogbeda be le zanya mea nenye Dedekpɔkpɔ Blibo bezan lo nenye Dedekpɔkpɔ Blibo bezan le dusia dume Dedekpɔkpɔ Blibo pomesia pomeme Dedekpɔkpɔ Blibo mina mia dogbeda eye mia yu apeto la benko mina mia dogbeda be le zanya mea de apeto nesra dukwa kpo katutu doyoyo katutu doyoyo
Dasedidi là. Dasedidi le yaba la odi. Dasedidi les filles qui ont Dutoƒo Mawu kakale. Dasedidi les Indiens nyibandi. Minami adogbeda eye mi atonu yawo katagle rapporteur la basime. Mais amade kema va te payer eye wagajo asigbalo. Minami akenu mi adogbeda. Minami ayu apporteur la benko. Miama olanyo. Miama olanyo. Akpedentiwo. Et il le gbedonda le zayamea. Elle doom. Elle zondem. Elle doyom. Eye ole zondem. Elle ole na fofo pokpo amokata. Elle ngonao. Elle ole doyomlo. Elle katumlo. Elle katumlo. Elle katumlo. Eye ole na totrova lupon bagbeme. Elle na totrova lupon me. Eye totro yawa. Eye acho apeto la gbolalo. Eye miati la peto la me. Mi mati te pere kao. Mi mati te pere kao ke bon miati la peto la me. Eye agbela tro. Agbe le totro. Eye miado gbeda. Benade miati la peto la me. Mina mia kenu ne mia dogbeda mina be mia yu apoto la benko mina mia yu apoto la benko ela bena eya mia dogbeda de mia be kplola wota kplola mia be kplola apoto la nekpedenti apoto nekpedenti apoto nekpedenti be eduo na kpo ngogbe dede nu ganwo ngo tifafa ngogbedede minami adogbeda de wota apetola na gbede wonti mia be kplolao le dusi adume afisi ke wolia minami adogbeda de wota bena apeto na gbede wonti mbe ngogbedede la dijo ngogbedede takekelo ntifafa minami adogbeda mia yu apetola benko mia kenu mia dogbeda le Yesu penko me mia dogbeda le bla amen gande kana mia dogbeda zon minami mia yu apetola benko mia biomawu benu kata emie le tepe aro ban Evelia, Atolia, Enelia, miele ho double, miele ho zive, mia yu apoto la benko, esi nevade, yu apoto la benko, nu ka ne dibe ma une wana o, nu ka ye ne dibe ma une wana o, yue, eye afia wo, yue, eye adoto, yue, eye adoto, eye wafia wo nugao, apeto fiam nugao, nu kaye medola wa apeto fiam, doyoyo, apeto nyemenya fiam, ngagbe de apeto nyemenya fiam, nse apeto nyemenya fiam, kewonu eye na dogbeda, akpena mawela be mawela wele wagbeme, ezayade, wozayelo, ezaya wozaye, le Yesu penkame, miedogbeda le. Le Yesu penkame, miedogbeda le. Bla, amen, gande kanam. Que mia dogbeda, ezayade, eye apetom beva, blambe apetoye, me va, eye me ho, eye ma fianu o, eye ma tamona o, eye macho nu gawo cho fiawo, ko wo gbedie na dogbeda, le Yesu ben comme mia dogbeda le. Amen. Miato miama midibe miadakpena wo midibe miayira wo nko akpena de nu yo kata gomene devo akpena de nu gawo nu jingo yo kata ne lewo le nkeke gba nkeke ve nkeke ton nkeke ne nkeke aton egbe ade zaya miade ne gaja wo gangede wu le Yesu penkame mieva be mia honu nye le bia peto benade
be na nanu gede wo dola wo le Yesu penkame eye na zan wo ma wo pa me na zan zime no la na kasiambo wo eye na de zona yira duko wo le Yesu penkame fofo mi da pe na wo e la bene do tomi akpe na ogbogbo kokwe le Yesu penkame mi do gbadale mi glo amen bubunam amen. నమ్మిన వారందరూ రెండు చేతులు పైకి బిగ్గరగా దేవునికి స్తోత్రాలు చెప్తాం. హల్లెలూయా. Come, let's sing. This is the day. As David sang, I will sing, I will sing, I will sing as David sang. I will sing, I will sing, I will sing as David sang. When the Spirit of the Lord is within my heart, I will clap as David clapped. When the Spirit of the Lord is within my heart, I will clap as David clapped. Come on, I will clap. I will clap, I will clap as David clapped. Come on, I will clap, I will clap, I will clap as David clapped. When the Spirit of the Lord is within my heart, I will dance as David danced. Come on, everyone. The Spirit of the Lord is within my heart, I will dance as David danced. I will dance, I will dance. I will dance as David dance. Come on. Hallelujah. 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 దావీదు ఆత్మ మన మీద ఉన్నప్పుడు మనం సంతోషించుదుము గాక, ఉత్సాహించుదుము గాక. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. The name of all names is Jesus. అన్ని నామముల కన్నా పై నామము యేసు నామము. యేసు నామమునకే మహిమ కలుగును గాక. అందరికి బాగా వచ్చిన పాట యేసు నామము జయం జయం అని పాడుతూ ప్రభును మహింపరుద్దాం. థ్యాంక్ యూ జీసస్.
థ్యాంక్ యూ జీసస్. హల్లెలూయా. ఒకసారి అందరూ కూడా రెండు చేతులు పైకి బిగ్గరగా స్తోత్రం చెబుదాం. గొప్ప కేక వేసి స్తోత్రాలు చెబుదాం. ఇంకా గొప్ప కేక. ఆమేన్ ఆమేన్. ఈ రాత్రి జయం యేసుకే. యేసు నామం జయం జయం. యేసు నామం 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 యేసు నామం. జయం 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 జయం. హల్లెలూయా. చప్పట్లు. అన్ని నామముల కన్న పైనామము యేసుని నామము. ఎన్ని తరములకైనా గణపరచదగిన క్రీస్తు నామము. అన్ని నామముల కన్న పైనామము యేసుని నామము. ఎన్ని తరములకైనా గణపరచదగిన క్రీస్తు నామము. ఓ యేసు నామము జయం జయము. సాతాను శక్తులు లయం లయము. యేసు నామము జయం జయము. సాతాను శక్తులు లయం లయము. హల్లెలూయా హోసన్నా హల్లెలూయా హల్లెలూయా ఆమేన్. హల్లెలూయా హల్లెలూయా హోసన్నా హల్లెలూయా హల్లెలూయా ఆమేన్. చప్పట్లు. పాపముల నుండి విడిపించును యేసుని నామము. పాపముల నుండి విడిపించును యేసుని నామము. నిత్య నరకాగ్నిలో నుండి రక్షించును యేసుని నామము. హల్లెలూయా. నిత్య నరకాగ్నిలో నుండి రక్షించును యేసుని నామము. అందరూ మన చేతులు ఎత్తి గట్టిగా యేసు నామము జయం జయము. సాతాను శక్తులు లయం లయము. ఓ యేసు నామము జయం జయము. సాతాను శక్తులు లయం లయము. చేతులు ఊపుతూ హల్లెలూయా హోసన్నా హల్లెలూయా హల్లెలూయా ఆమేన్ ఆమేన్. హల్లెలూయా హోసన్నా హల్లెలూయా హల్లెలూయా ఆమేన్. గట్టిగా చప్పట్లు కొడదాం. శరీర వ్యాధులన్నీ బాగు చేయును నజరేయుడైన యేసు నామము. శరీర వ్యాధులన్నీ బాగు చేయును నజరేయుడైన యేసు నామము. సమస్త బాధలను తొలగించును అభిషేకుడైన క్రీస్తు నామము. సమస్త బాధలను తొలగించును అభిషేకుడైన క్రీస్తు నామము. మన చేతులు పైకెత్తి యేసు నామము జయం జయము. లయం లయము. యేసు నామము జయం జయము. సాతాను శక్తులు లయం లయము. హల్లెలూయా హోసన్నా హల్లెలూయా హల్లెలూయా ఆమేన్. హల్లెలూయా హోసన్నా హల్లెలూయా హల్లెలూయా ఆమేన్. చప్పట్లు కొడదాం. ఆయన సాతానుపై అధికారం ఇచ్చేవాడు.
చేతులు పైకెత్తి ఆమేన్. సాతాను శక్తి హల్లెలూయా హల్లెలూయా హోసన్నా హల్లెలూయా హల్లెలూయా ఆమేన్ హల్లెలూయా హోసన్నా హల్లెలూయా హల్లెలూయా ఆమేన్ అన్ని నామముల కన్న పైనామము యేసుని నామము నరములకైనా కనపరచదగిన క్రీస్తు నామము అందరూ యేసు నామమును పాడదాం యేసు నామము జయం జయము సాతాను శక్తి లయం లయము ఓ యేసు నామము జయం జయము సాతాను శక్తి లయం లయము హల్లెలూయా హోసన్నా హల్లెలూయా హల్లెలూయా ఆమేన్ హల్లెలూయా హోసన్నా హల్లెలూయా హల్లెలూయా ఆమేన్ హల్లెలూయా హల్లెలూయా హోసన్నా హల్లెలూయా హల్లెలూయా ఆమేన్ ఓ హల్లెలూయా హోసన్నా హల్లెలూయా హల్లెలూయా ఆమేన్ హల్లెలూయా గట్టిగా రెండు చేతులు పైకెత్తి హల్లెలూయా హల్లెలూయా ఈ సమయం నీవే యేసు నీవే 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 తండ్రి నీవే 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 చప్పట్లో వెలుగు నీవే మరణములో నా జీవము చీకటిలో నా వెలుగు నీవే మరణములో నా జీవము నీవే ఆపదలో సహాయము నీవే రేమిలో సమృద్ధివి నీవే ఆపదలో సహాయము నీవే రేమిలో సమృద్ధివి నీవే యేసు నీవే నీవే యేసు నా తండ్రి నా రక్షణ నా విడుదల నా స్వస్థత నా విమోచన పైన ఆకాశం ఉంది కానీ క్రింద భూమి అంత కానీ నీ వంటి వారు లేరు యేసయ్యా నీవే యేసు నీవే నీవే యేసు నీవే 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 హల్లెలూయా నీవే 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 చేతులు పైకెత్తి చప్పట్లు కొడదాం Thank you, Lord.
నా నెమ్మది, వ్యాధిలో ఆరోగ్యము, బాధలలో నా నెమ్మది, వ్యాధిలో ఆరోగ్యము, బంధకములలో విడుదలని, కృంగిన వేళ సహాయము, బంధకములలో విడుదలని, కృంగిన వేళ సహాయము. యేసు యేసు రక్షక, విమోచక, పరిశుద్ధాత్మ నీవే. అందరూ చెప్తాం. ఎస్ 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 యేసు నీవే 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 బం 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 నీవే నీవే నీవే. థాంక్ యూ జీసస్. నీవే 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 బం బం బం. ఓ నీవే నీవే నీవే. యేసు అందరికీ చెప్పాలి. అందరికీ ఆయనే మన అండ, మన కొండ, మన కోట, మన కోడు, మన సమస్తము. ఎస్ అందరు చేతులు పైకెత్తి ఆకాశం ఉన్న యేసుని చూపిస్తూ నీవే నాన్న, నీవే నాన్న ఈ రాత్రి. Amen. Praise the name of the Lord. Let me hear you. Hallelujah. Praise. Amen. Mina akafa peto. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Welcome in the mighty name of Jesus. Miawe zomba zayame le Yesu Kristo penkome. Eye le Dutoƒo Mawu kaka siame. Eye Dedekpɔkpɔ Blibo le diyim. Dedekpɔkpɔ Blibo ele diyim. Eye le zayame. Mia de ma mesiame. La ho apeto la pe yajira la gbososome. Dedekpɔkpɔ Blibo mesiame la ho ye to le Yesu penkome. Mase miaba amen. Apeto ele dra yajira de nami. Eye ahoelo. Mahle Johannes pagba le tawi aton. Pipi wi de ke nami. Johannes tawi de ke tawi aton. Pipi wi de ke. Nui ke ye Bible le gblo nami. Ebena ele gbagblɔ le teƒe ya bena esiawo me gblɔ na mi bena nye dzidzɔ la na yɔ miame eye miaƒe dzidzɔ la na yɔ fún ezaya mia de mebe miaƒe dzidzɔ la yɔ fún lo la yɔ fún tɔtrɔ dedekpɔkpɔ dɔyɔyɔ dedekpɔkpɔ la gbɔsɔsɔ me le Mawu nusɔ katatɔ la ƒe ŋkɔ me mina miati te miado gbe ɖa mina miati te miado gbe ɖa. Wo gbe di eye na kafo apeto la na chonti kokoro katane so bubuo ne apeto la nyo apeto la nyo apeto la le salomo pa gba le ta lo fa de ka gban pepe gban obena mia cho bubu na apeto la mina mia cho nti kokoro ne le nusio kata wo le wanami. Eye apeto la o nunyo na mi le zayame mina mi akafo apeto mina mi aso nti kokoro ne mi acho bubu ne.
Aƒetɔ la nyo. Enyo. Enyo le yiyiwo katã me. Mina be. Mia kafu ye ƒe ŋkɔ. Le Yesu ŋkɔ sesẽma me mie do gbe ɖa le. Amen. Mina mia do gbe ɖa. Be aƒetɔ ne gava sra mi kpɔ. Le sra mi kpɔ le fie ya lo. Eya mea bena mia xɔ yayra gangangangawo. Yayra gangangangan na me sia me. Aƒetɔ ne ga sra mi kpɔ le zaya me. Ale be miaƒe dzudzɔ ne wòayɔ wòagbago. Wobe Dedekpɔkpɔ si ke gbago, Dedekpɔkpɔ si ke de blibo. Miado gbe ɖa ɖe amewo katã ta. Miado gbe ɖa ɖe India nyigba. Fi yi ke ye wole wɔ Dutoƒo Mawu ŋkeke le me. Fi yi ke ye amewo le gaƒoƒo ya me. Ame yiwo le yabalawo dzi, ame yiwo le didiƒe nukpɔmɔ dzi, mina miado gbe ɖa na Aƒetɔ be ne wòasra ame sia ame kpɔ le zaya me. Ezaya nenye nukunu ƒe zã. Ne sɔ yayra le agbɔsɔsɔ me va lo. Eye miaƒe dzidzɔ ne yɔ wòagbago. Aƒetɔ va sra kpɔ. Aƒetɔ sra ame yiwo nye gomekpɔla le ɖoɖo ya me. Na be miaƒe dzidzɔ la ne yɔ wòagbago. Do gbe ɖa. Do gbe ɖa eye Aƒetɔ la sra wo. Do gbe ɖa na nukunuwo. Aƒetɔ na dɔyɔyɔ, na katutu, na tɔtrɔ. Aƒetɔ la akɔ yeƒe ŋkɔ ŋuti eye wòadɔ yeƒe nya la ɖo ɖa ke eye yeƒe nya la trɔ amewo ƒe luƒɔ, nyɔnuwo ƒe luƒɔ, ŋutsuwo ƒe luƒɔ, ɖekakpuiwo ƒe luƒɔ, ɖetugbiwo ƒe luƒɔ, dɔyɔyɔ la va, katutu la va, do gbe ɖa. Wɔe nam Aƒetɔ, wɔe na mía dome ame sia ame. Yohanes ƒe agbalẽ ta amewo kpekpe amewo wobena Yesu Kristo va bena yana agbe le agbɔsɔsɔ me. Do gbe ɖa be le zaya mea be naxɔ agbe. Agbe le agbɔsɔsɔ me. Ame sia ame si ke tsaka kpakple mi le ɖoɖo ya mea. Do gbe ɖa bena ɖe agbe le agbɔsɔsɔ me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Do gbe ɖa nam ezimenɔla na Mawu ƒe ame. Pastor WF. Kumuyi be Aƒetɔ la ne zẽ Mawu ne tsɔ ale yi wosi ami nɛ eye wòyi afi sia afi be zã ya mea ɖe bena ɖe miaxɔ yayra gãwo, tɔtrɔ gãwo le ŋkɔ sesẽ ma me. Amen. Amen. Fofo mieda akpenɔ mieyra wo ɖe ŋkeke nyui ya bena wò amegbɔnɔnɔ la le mia dome le ɖoɖo ya me. Mieda akpenɔ bena ɖe gale teƒea be yeaɖo to mi, ne va be yeakasi mi, yeatrɔ miabe agbewo, yeayra mi, yeahlẽ agbɔsɔsɔ Dedekpɔkpɔ be agbɔsɔsɔ va. Dzidzɔ katutu miexɔe eye nagatsɔe na ame geɖewo le Yesu ƒe ŋkɔ me eye nakɔ wo ŋkɔ fɔfɔ akpenɔ ɖe ɖo ŋuti la ta kplɔlawo le edzi yim ŋkɔ sesẽ ma me miedo gbe ɖa le. Amen. Mase amen klogodoa katã. Amen. Esime ke ye miele tenua miadi miaƒe ha home ƒe ha alo ɖoɖoa me ƒe ha le aha etɔ̃lia na miaƒe ɖoɖo gbalẽwoa mia adi ha le hadidi blavevɔtɔ̃ le miaƒe ɖoɖo gbalẽ dzi. Not in device nor creed. I trust the ever-living one. His wounds for me shall plead. Enough for me that Jesus saves. This ends my fear and doubt. A sinful soul, I come to him. He'll never cast me out. My heart is leaning on the word, the written word of God. Salvation by my Savior's name. Salvation through his blood. My great physician heals the sick. The lost he came to save. For me, his precious blood is shed. For me, his life he gave. I need no other argument. I need no other plea. It is enough that Jesus died and that he died for me.
Praise the Lord. We're now praying for the nations, focusing on our brethren who are being persecuted unjustly. So that's why we're looking at the Bible now. In Galatians 6 from verse 2. Take a Bible, please. Verse 2. Bear you one another's burden, and so fulfill the law of Christ. Again, from Romans 12, Kristo in Romans 12, verse 15. Verse 15, rejoice with them that do rejoice, and weep with them that do weep. All over the world are weeping because of their faith. They believe in Christ. Mi jodi kple ame siwo le dzidzɔ kpɔm la, mi favi kple ame siwo le avi fam la. Ya ta le dodo ya mea, ele bena ya do gbe ɖa, nenye bena ya ga le ŋku ɖe Korintotɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 8. Mi kpɔ xexlẽme 8. Korintotɔ ƒe agbalẽ ta 8. Mi tsɔ miaƒe Bibliawo, miakpɔ gɔmeɖokpea eye miado gbe ɖa le Korintotɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 8. Kpekpe 26. Eye ne mia nutinu ɖeka le fu kpem la, nutinuwo katã kpea fu ne ti eye wòde bubu ŋutinu ɖeka nu. Nu yawoe dza kplɔ mi age ɖe gbedodoɖa me. Le kpekpe 27 me, wobe Kristo ƒe ŋutinuwo nenye be ame ɖeka xɔ ŋutilã xɔ abi la, wobe wo katã ŋutinuwo katã wosena veve eya ŋutie míedza ado gbe ɖa le Amerika yo, USA yo, Nigeria yo, Togo yo, afi kake ye ne lo, míado gbe ɖa bena míado gbe ɖa ɖe nɔvi yiwo ke le fu kpem. Nɔvi yiwo elabe Kristo tɔwo nyi, elabena wole Kristo me, eya ŋuti míele teƒe ya bena míanɔ te neƒe numawo, mía dukɔwo nyuiwo, míatɔ gbɔgbɔmetɔ. Whether Libya, whether Iran, whether Korea, le Mali, le afi sia afi ma ƒe eya ŋutie miɖola asɔ atiakpakpama bena mía ato gbe ɖa ɖe nɔvi yiwo katã le fu kpem. Nkata ye nɔviwo le fu kpem ɖo. Mina míati te azɔ eye míato gbe ɖa. Mía ayi ɖe Aƒetɔ la gbɔ eye Mawu ne ɖe zɔ le afi sia afi le Korea alo le Nigeria alo le Lome lo le Togo nyigba dzi, fi siwo katã fukpekpe le Nigeria yo, le fi yiwo katã tete ɖe anyi
kpakple yometitiwo ame yiwo katã wole fu kpem le gaƒoƒo ya mea míado gbe ɖa elabena mina míado gbe ɖa míagblɔ na Mawu bena ne ɖe zɔn dziƒo ne ɖe zɔn míatɔ ne ɖe zɔn ne sɔ nena bena vovo ne ba le tso woƒe yometilawo ba si me bena watema ge ɖe ŋɔŋlɔ kɔkɔe la me bena enya la watema yi ɖe afi sia afi esi me ke ye mie le ɖe zɔa bena nene ƒe amewo woagati te azɔ be woama Mawu nya woaɖe gbeƒã nya la na xixe blibo la katã mina bena míado gbe ɖa na Aƒetɔ le Asia lo le Amerika lo le Afrika lo ne nɔviwo míado ŋusẽ nɔvi yiwo katã yome tim wole to yeƒe enya la mea yeƒe ŋusẽ Aƒetɔ meganɔ to mina be míado gbe ɖa ɖe nɔviwo ta nɔviwo katã le kpe fu le gaƒoƒo ya mea mía nɔvi yiwo katã wole afɔku me nɔvi yiwo katã wole gege be mɔ la dzi mina bena míado gbe ɖa ɖe wo ta bena Aƒetɔ la ne ɖe zɔn le woƒe agbewo me fi sia fi me yiwo katã wole Libia nutoa me ame yiwo wole emia kple ɖusime ame yiwo katã wole ɣedzeƒe kple nye dziehe katã Aƒetɔ la ne ɖe zɔn be wòadɔ yeƒe nya la ɖo ɖa to yeƒe ŋusẽ me ɖe ne le gbe dom ɖa ele gbe dom ɖa ɖe Amerika tɔ ta ele gbe dom ɖa ɖe Asia tɔ ta ele gbe dom ɖa ɖe Togo dukɔa ta ele gbe dom ɖa do gbe ɖa eye na bena ɖe do gbe ɖa mía Mawu la de gbeƒã bena egbe eyi ke ne le de gbeƒã be tɔtrɔ ne va ehasoso vovovowo me eye míatɔ la ne ɖe zɔn le gaƒoƒo ya me ne wòana wo agbe ne wòana wo mɔkpɔkpɔ eye menye bena ela wɔe gbedodoɖa ya ɖe Afrika kple Afrika godo kple Asia lo kple Somalia kple afi sia afi le xixe blibo la katã elabena ne xɔ Kristo dzi se Mawu ƒe nya la ne xɔ Yesu Kristo dzi se wole ti wo yome ame yiwo le xɔ Mawu nya dzi sia wole tso yome be numɔ ne nɔ te do gbe ɖa ɖe nɔviwo ta esɔgbɔ akpa eye do gbe ɖa na Aƒetɔ bena nɔviwo tɔtrɔ ne va lo tɔtrɔ ne va xixe blibo la katã me tɔtrɔ ne va afi sia afi tɔtrɔ ne va to gbedodoɖa mea fofo mi le do gbe ɖa ɖe Libia Afrika godo Mauritania Zambia afi sia afi Togo nyigba mi le do gbe ɖa ɖe ta South Africa miele do gbe ɖa le gaƒoƒo ya me be le egbea Aƒetɔ tɔtrɔ ne va Aƒetɔ ɖo ŋkuwo dzi la ɖewo la yometiti ɖe sia ɖe Aƒetɔ miedo gbe ɖa bena nanɔ tenuma esɔgbɔ akpa woasubɔ Mawu gbagbe la xixe blibo la katã eɖo la subɔ Yehowa Mawu gbagbe la ame yiwo katã wole Europe yo Asia yo fi kake yo bena woasubɔ Yehowa woatite woasubɔ Yesu woaɖe gbeƒã nyanyuie la Aƒetɔ míaƒe yometilawo katã kawo hlẽ le Yesu ƒe ŋkɔ me nɔvi ŋutsuwo nɔvi nyɔnuwo eyiwo katã wole tiwo yome wole kpe fu le gaƒoƒo ya me eye yaɖo ya míagbɔe bena le edɔ me yo le Nigeria yo egbe yo míebia bena ɖe xɔnametɔ ne va na wo lo nɔviwo ne gako nu ke eye nu yeye ne dze gɔme le wobe agbe me be woaɖe gbeƒã Yesu woaɖe gbeƒã nyanyuie la le afi sia afi bena ɖe mina míado gbe ɖa mina bena ɖɔɖɔɖɔ ne va naxɔe dzi se le nɔviwo be agbe me le nɔviwo dzi se nɔvi do gbe ɖa ame yiwo fi yiwo katã wole wɔ Dutoƒo Mawu kaka le India nyigba dzia do gbe ɖa ɖe wo ta be le yiya mea be ame yiwo ke wole gaxɔ me nuɖuɖu meli o ame yiwo gbɔdzɔ ku ɖe Yesu ta lo eya ta míele gblɔ be fofo numɔ katã ne nɔ te la esɔgbɔ akpa la kuxiwo katã ame yiwo de megbe be ame yiwo katã wohe ɖe megbe dome le gaƒoƒo ya mea kpe ɖe wo ŋuti ame yiwo le wuwum egbea nɔte nɔviwo do gbe ɖa Mawu la wɔ nuwo katã egbe nye dziɖuɖu be yiyi ɖoɖo ya
dodo ya enye nenye vide nawo nenye makpekpo nyi to nawo donku le kike Blibo kata America donku Asia donku Europe donku Australia donku Africa fisi afi Canada Togo, China, donc afisi Africa beju de siade, donc Africa beju de pepe, le miameyo, le douci meyo, anyehe, diehe, egbea, papa kasiwo, eyoma demegbo kasiwo, oma gbojo kasiwo, enuma tikonawo kasiwo, ela benade, enu le sesama legbegbe bena, oh wonu sene de zon. Oh, Dirudu ne va non vivile. Oh, yo meti la wo kata papa. Nabe, karohle le kapopoyame. Eye, na degbe pen, degbe vivile. Degbe le Somalia. Dogbe, eye, totro ne va. Le ye, soupen comme mie dogbe le. Mina, mia dogbe da. Mia dogbe da. Na, mia be klola. Amerikanya zima nola. Na disike ya. Mia dogbe da de tale kapopoyame. Bele dodo yame. Apetone kpedenti. Le kike Blibo la katame. Be wane. Amisisi, amanu bebe ntega, de fian gedewo, agbe, nyabe klola do lawo, klola de siade, le dodo yo katame, mia dogbera de wota, apetola, nekpede wonti, le dodo yame, eye, dodo ya nekpo jirudu gede, le yesu penkome, fofo mie dakpono de gbedodo yata, fofo mie dakpono, bena mie yo wonko, eye wedu ato gbedodorawo, eye novi yo kata ole ti yo mea, howo, eye nanawo nusa, eye nanabe wa subawo, le yesu penkome, eye yo meti lawo kata, yo ti tede novi onti, fofo mie do gbedabena, ode sidodwe, wonu sene de golo, pede mie be klolonti, pede pastor Kumuyi nti, pede mesiamenti, be wa no tesesie, eye wa degbe panyala, eye na on tegagede, le yesu penkome mie do gbedale. Amen. Maouiro. Minamia a tite taflate. Eye miase. Nya nanyi taflate. Miase da sedidi siao. Miele do wezona mia do mamesia mesikeva. Dutoƒo Mawu nya kakanya. Dedekpɔkpɔ Blibo. To Kristo di. Eye Dedekpɔkpɔ Blibo sia. Ŋkeke gba eveton ene. Egbe. Eya Dedekpɔkpɔ Blibo. La veme le Yesu penkome. Dedekpɔkpɔ Blibo nam. Blen. Be Dedekpɔkpɔ Blibo nam. Le Yesu penkome. Eye la veme nami le Yesu penkome. De ya yira gede. Totro nyonyo. Ya yira. Katutu doyoyo. Nunana. Nu gang yajira gang wo nukunu kple jesi gang wo la choma pasi sesalame zaya miade mi ya ho yajira la gbososo me blen na do ko bena de ma ho yajira la gbososo me eye na ho yajira la gbososo me le Yesu penkome. Amen. Apetola le Israel pe amesiaminado eye ma dijowa zrawo jiro. Let's really lift up our hearts up to God, expecting great miracles. Eye mawu bena ne watro yebe nukunu gagagado to yebe asidi kode diwo. Donc dibena dodo ya ela yeji eso ndikanye mea ke wolawo plolawo pe dodo hours GMT. In our various locations. Let's all be there. Minabena mia ayide mia pete po vovovosia wo kaba ameyo kata o le kameyo wataka kaba. Be a part of it, the Lord has been using. The man of God. Maupamea. Ikenya zime no lana disikea elano eso.
ha la kpo gomeleme. Eye enu gangagawo la veme yayera ganwo la veme le kplɔlawo ba kpadi. Eye le fia kpadia ke miawo jisike fia kpadi etso abe ga ene retro kpadia apeto la gava sramikpo le yebenu san ple yepe amenu bebela me eye le dodo ya me a le efien a ndi eso brada eso ndi ga adem ga den plafan ke plo lawo pe dodo sia ayedi. The Lord is going to visit us with full. Eye le fien kpadia apetola lava eye wasrami kpo la srami kpo le agbososome. Today, Egbea. WhatsApp message, text message, SMS, and remind them. Ewe ike nejebe yanglonu nami don kwedilo. Eye echo ike gbana. Mio kata yajira la sumiasi. Eye nenyebe mieva. December 3, by the grace of God. Epe dinui evelia pen Atolia gbea ke mija awo Yesu la dunu pakple amesio kata wo trodimo wo chopa gbena Kristo a ke wa dunu pakple Kristo eye wa ameyo kata amesia mesike chodo kichona taplate no va jagbagba na kpo gomeleme. Le miabenu tome vovovo fi yo kata wa yonami ame miame yo kata mi chomia bagbe na Kristo a esi apetola kasi mianti mi subo kwakla apetola ke azo apetola tibe yadunu kwakle mi eye miaga honu gede ple apetola eye ya yira gawo la sumia do mamesia mesie le Yesu penkome. You will get to know how you can be with believers. Eye miakpe bena le subo ila yedi le kosida gbantome eye dedekpɔkpɔ le agbososome to Kristo dia Kristo la tso sona wo eye mia ho yayira gedewo eye mia wa tsomi so kpede mia so asomi so kpede ha me akatanti. Eye mi ape jijola yola gbago mina mi mase mi aba amen. Eye le zaya mea ble be zaya mea ma ho yayira lo ma yo fun ple apetola pe yayira drado ma o la yiro ma o ne yiro akpe. We now bring you choir ministrations from regions, states, and nations across the world. Pasó
very far from the Father's loving hand, but He rescued me one glorious day. He brought me out, paid the debt I could not pay. I am redeemed. I am redeemed. Jesus loosed the chains of sin and set me free. Set me free. I am redeemed. I am redeemed. Jesus loosed the chains of sin and set me free. Still I live in this foreign land, but now I'm free according to redemption's plan. Soon I'll join the robed in white, the redeemed. We sing a song holy angels cannot sing. I'm redeemed. I am redeemed. I am redeemed. Jesus loosed the chains of sin and set me free. Some glorious morning, they will come from all nations, from every generation. Side by side, they will march into the celestial city of Jehovah. And in perfect harmony, they will begin humming a brand new song. A song composed by God Himself, arranged for His children. And as they saved by grace approach the land of their dreams, the host of heaven will step aside. Even the angels, they will be silent, for they cannot sing of this song, for it is a song for the redeemed, those washed in the blood of the Lamb. Amen. I am redeemed. I know divine. Glory, glory. Christ is mine. Is mine all to win. I now reside. Jesus loosed the chains of sin and set me free. Jesus loosed the chains of sin and set me You may be down and feel like God has somehow forgotten. That you are faced with circumstances you can't get through. But now it seems that there's no way out, and you're going
under. God's proven time and time again, He'll take care of you, and He'll do it again for you. He'll do it again. Just take a look at where you are now and where you've been. Hasn't He always come through for you? He's the same now as then. Oh, you may not know how, you may not know when, but He'll do it again. Yes, He will. God knows the things you're going through, and He knows you're hurting. He understands just how your heart has been broken into. He's the God of the stars, the sun and the sea. He is your Father. He'll calm the storm and He'll find a way to fix it for you. He'll do it again. Yes, He'll do it again. Just take a look at where you are now and where you've been. Hasn't He always come through for you? He's the same now as then. You may not know how, you may not know when, but He'll do it again. He's still God. He will not fail you. Oh, He's still God. He will not change. I know He's still God. Yes, He is. He's fighting for you. Just like Moses, just like Daniel, just like Shadrach, Meshach, Abednego, He'll do it again. Yes, He'll do it again. Oh, you may not know how, you don't need to know how. You may not know, you don't have to know when. You may not know how, you may not know when, but He'll do it again. Oh, yes, He will. Welcome to the weekly announcements. We have an exciting lineup of events and activities. First up, we have the highly impactful GCK, Global Crusade with Kumuyi program. You can't tell me you've not heard about it. The Impact Academy? This academy equips youth with the tools and knowledge to make a positive change in their lives and make a lasting impact for Christ in their communities.
For our esteemed ministers, we have the upcoming Ministers and Professional Conference. This conference is a unique platform where ministers and professionals from different backgrounds and denominations come together to glean wisdom, share experiences, and receive fresh insights for their pastoral and leadership roles. Tune in to GCK Daily for daily devotionals and insightful messages from Pastor Dr. W.F. Kumuyi. Experience the power of transformation through our impact sessions, designed to empower youth for a life of purpose and influence. Don't forget to check out TKC, the King Circle, our vibrant and interactive online community where you can connect with fellow believers, join engaging discussions, and access valuable resources to strengthen your faith journey. Stay tuned to GCK TV and GCK Radio for uplifting sermons, worship sessions, and inspiring testimonies. For those with a heart for global missions, we are thrilled to announce our Global Missions Immersion Program, GMIP. This program offers a life-changing opportunity to experience firsthand the transformative power of missions as we reach out to those in need and spread the love of Christ to the nations. Lastly, for our young stars, we present Stars, Standing Tall as a Star. This program is designed to empower our children and youth to shine brightly for Jesus, nurturing their gifts, talents, and character to impact their generation positively. For more information about these events and to stay connected with us, please visit our website at www.dclm.org. You can also follow us on social media for regular updates and inspiring content. You've seen how we raised the dead. You've seen how we brought to life. You've seen how we healed the sick. You've seen how we touched the lame. You saw it all how it started. You've seen all how it went. You know that He's still living. You know that He still saves, and He will save you with His great redemption power. And He will this dried up bones will rise. You just believe it, and you receive it. After full redemption, GCK, and He will save with His great redemption power. Undoubtedly, it's a great time in the presence of God. And today, once again, we have great testimonies of what the Lord has been doing through GCK. Just before the man of God comes up later today to minister. And I'm sure that as you hear these testimonies, you will get set to be the next to testify. Let's bring you some of the testimonies now. Joseph Ogbonna from Abia State, Nigeria wrote, "I thank God for my life this night, because I was very sick. In my chest, it was hurting. After the final amen, I am now healed." Abiodun Promise Oshioma from Abuja, Nigeria wrote, "Praise the Lord. I received my healing from neck and back pain that has been there since 2 months now. After the prayer tonight, I feel no pain again." Abednego Edem from Abana, Cameroon, West Africa wrote, "All thanks to God. I have been healed from ulcer, confirmed by the doctor now. Praise the Lord." Emmanuel Oyewuchi from Port Harcourt, South Nigeria wrote, "Thank God for healing me from chest pain. I am healed." Hope Prosper
from River State, Nigeria, wrote, I just received my healing from severe headache and chest pain after the prayer of the man of God tonight. Timothy Obey from Lagos, Nigeria, wrote, I give thanks to the Lord for instant healing from malaria. Thanks be to God. Joseph Obona from Abia State, Nigeria, wrote, thank you, Jesus, for my life today. I'm totally healed from neck pain. I've received my miracle. Glory be to God. Praise the Lord. My name is Veronica Lukman. Last month I was here because when I give birth to my daughter 20 years ago, I was BP patient. I used to control it every time. But that last month, I can't walk. My leg went up and I can't breathe. So when I go to hospital, they told me that my BP is 210. I was crying that I want to die. Since my BP is 210. Pama upe ezondede eike yeva tepe ya bena ye trojo enumake eike mauba mea enogbedomda eye wogblo bena afi ke veve sesialia asi de kane no tepema eye ebasi echo ebasi dade eye ye cho ye pasi eye le esime ke ma pa me to gbeda voa ke ye kpa be ye pom tin la evo eye ye wodo ye wo ye pe apome be do ale ke dia mawu eto asiye eye joda gbe ndimea ye be ya be do ye dokukpo eye ke ye ye be do ye deko ye dokukpo ye kpa be na mawu we na ye lo. Stroke that were wearing her pampers and giving her a support. Ye le da sedidi pe game ya ke nui ke ye mawu wale novio pe agbemea ke wole pompo kude mawu pe ganyenye nti mawu pe ganyenye nti ke novia miakpe bena eva agbete to pe hamiame esi me ke ye ono mawu nyagbloma e to ma pa manu bebe me ye va Dutoƒo Mawu nya kaka ya me le Dutoƒo Mawu nya kaka ya me eke ye novi kplo ye va ye kplo ye be fika yi wolo ebe na ye na de dipale to wo pe Dutoƒo Mawu nya kaka pe me ye ha ye wo siasia be ye drado be ye tekpo gome ye ke Yehova and she cannot move again. I said no. She walked down to this place, so she will look back. I had her believe that by the time I will get to this place, she will remove it. And of the truth, when I came, she said truly the place she was lying down. And I saw somebody that was taking care of her, rub her bone cake. I said, you are going to leave. At a point, we told her to eat. She said she couldn't eat, that she wanted to eat. So when they took her there, she was moving. According to her, she cannot even move the leg before. But right now, she can. We walk to this place, and she can also move. Eke ye kplo ye nova tepe ya egbea eke ye ma ba me agloma wu nyavo eye le gbedodora megbe ya ke egbea ye no latem azon. Yeah, she's reminding me that I should talk about the ear problem. Hallelujah. Amen. Atema akoye babo iji atema zon atema wonu sianu eye ma but getting
here. Yesterday, she was staying in Morpa. So I was asking, are you hearing what Egbe they are talking elatema onusi anulo. Eyema enwa elepoasi pe egbea. Va cham metem kona boy na dio mete ona naneko. Va egbea ele wonu ikeye metem wona chan o. So my mother can hear now without Ye no latem a wonu si anu egbea lo. Praise Master Jesus. Wakafu Master Jesus. We return all the glory and praise and adoration to this one that is excellent, that can do the impossibilities in our life. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Wakafu mauda. Minabe miapuasikpe na Yesu Kristo. Miapuasikpe na Yesu Kristo. Apetola nyonto. Apetola nyo. Yenye nusento. Eya lolo. Eya yajira gede doyoyo le miame doyoyo le dusime doyoyo le nko doyoyo le megbe doyoyo la fisiafi katutu le devio bagbeme amesiame bagbeme totro lubombe totro le miape mti la wome totro agbepe totro Dedekpɔkpɔ la gbosasa me apetola we eya ye wo le wowom egbe amidola dzrado elebena na dzrado hena wo nukunu la hoho Say I will be the next. Blabena de enyela nye da sedi la velialo. Blabena nyela nye da sedi la velialo. Amen. Mau ewe na mo. Eya nyenye mau. Eya yenye mau nenepe mau male tepe yalo. Ewe awe to yepe doladi Amerika nye zima nola keye mau de eta dzrado kyodo eye mau ega dra yajira gawodo ma Ebrito ba gbale ta wieton Ebrito ba gbale ta wieton Pipi amenyi Yesu Kristo nenema ye ole echoike bayi egbe ple mavo Amen Yesu Kristo anene ale wole anene mako wole ele dowom eye wo kpoto nu gang wo nu kunu gang wo eye wa we na mesia me eya wa gbe no gbesosoko ma pa wa si na nyebe ne le gbesoso na wo nu kunu agbe mesogbe na nyeru kunu ma ho nyanu kunu ma ho nyede de kpakpa blibo le Yesu nsamame Amen. We have the choir. Azon mi akpe hadilawo. ఈ రాత్రి ఇక్కడ మన దేవుడు సజీవుడై ఉన్నాడు. సజీవులను ఆరాధిస్తారు. స్తోత్రం. Thank you, Lord. Yuda స్తుతి గోత్రపు సింహమా యేసయ్యా నా ఆత్మీయ ప్రగతిని స్వాధీనమా నీవే కదా నా ఆరాధనా నీవే కదా నా ఆరాధనా ఆరాధనా స్తుతి ఆరాధనా చేతులెత్తి ఆరాధనా స్తుతి ఆరాధనా మరొకసారి నీవే కదా నా ఆరాధనా ఆరాధనా స్తుతి ఆరాధనా ఆరాధనా స్తుతి ఆరాధనా చప్పలు కొడుతూ సంతోషముగా
నీ ప్రజల నెమ్మదికై రాజాజ్ఞ మార్చిన దేవా, ఈ దినాన్ని నీకు అసాధ్యమైందేమీ లేదు. స్తోత్రం. ప్రజల నెమ్మదికై రాజాజ్ఞ మార్చింది నీవేనని, నీ ప్రజల నెమ్మదికై రాజాజ్ఞ మార్చింది నీవేనని, అహమును అణచి అధికారులను అదమున చేసిన నీకు అసాధ్యమైనది ఏమున్నది? ఆమేన్. అసాధ్యమైనది ఏమున్నది? చెప్దామా? అసాధ్యమైనది ఏమున్నది? అసాధ్యమైనది ఏమున్నది? యూదా స్తుతి గోత్రపు సింహమా, యేసయ్యా నా ప్రియ ప్రగతి నీ స్వాధీనమా, నీవే కదా నా ఆరాధన, నీవే కదా నా ఆరాధన, ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన, ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన, ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన, ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఆమేన్. యేసుని జన్మదినము ప్రజలందరికీ పర్వదినము. యేసుని జన్మదినము సంతోషం పర్వదినము. ఏ సంతోషమే సమాధానమే, సర్వజ్ఞులందరికీ సదానందమే. సంతోషమే సమాధానమే, సర్వజ్ఞులందరికీ సదానందమే. యేసుని జన్మదినము ప్రజలందరికీ పర్వదినము. యేసుని జన్మదినము ప్రజలందరికీ పర్వదినము. చప్పట్లు. హల్లెలూయా. దేవాది దేవుని ప్రేమ కానుక, ఏకైక పుత్రుడు ప్రేమ స్వరూప. దేవాది దేవుని ప్రేమ కానుక, ఏకైక పుత్రుడు ప్రేమ స్వరూప. మానవాళిని రక్షింప పంపెను, మానవాళిని రక్షింప పంపెను. ఆనందముతో అంగీకరించగా, ఆనందముతో అంగీకరించగా. ఓ జన్మదినము ప్రజలందరికీ పర్వదినము. యేసుని జన్మదినము ప్రజలందరికీ పర్వదినం. చప్పట్లు.
ప్రభువుని యేసు ప్రభువుని చప్పకొడుతూ ఆరాధన చేద్దాం. ఆయన గొప్పవాడని, మహిమాన్వితుడని, మహోన్నతుడని. పరిశుద్ధాత్మయే ఆదరణకర్తగా, విశ్వమంతటా ఆశా జ్యోతిగా. పరిశుద్ధాత్మయే ఆదరణకర్తగా, విశ్వమంతటా ఆశా జ్యోతిగా. సర్వసత్యము వేద వెలుగుగా, సర్వసత్యము వేద వెలుగుగా. హృదయాలను వెలిగించే అమర జ్యోతిగా, హృదయాలను వెలిగించే అమర జ్యోతిగా. ఓ యేసుని జన్మదినము ప్రజలందరికీ పర్వదినము. యేసుని జన్మదినము ప్రజలందరికీ పర్వదినము. హే సంతోషమే సమాధానమే, సద్భక్తులందరికీ సదానందమే. సంతోషమే సమాధానమే, సద్భక్తులందరికీ సదానందమే. హల్లెలూయా. యేసుని జన్మదినము ప్రజలందరికీ పర్వదినము. యేసుని జన్మదినము ప్రజలందరికీ పర్వదినము. హల్లెలూయా. అందరూ కూడా గట్టిగా చప్పకొడుతూ ఆరగొల్లాలు వచ్చేయ్, జ్ఞానులు వచ్చేయ్. యేసుని చూచి కానుకలిచ్చి ఆటలు పాడి నాట్యములాడే పరవశించి రే. చప్పట్లు. చేతులు పైకెత్తి చప్పకూడదు అందరూ. వెనకున్న వారు కూడా గట్టిగా చేతులు పైకెత్తి చప్పట్లు. క్రీస్తు పుట్టెను పశుల పాకలో, పాపమంతయు రూపుమాపను. సర్వలోకము విమోచింపాను, రారాజు పుడమిపై జన్మించెను. హే క్రీస్తు పుట్టెను పశుల పాకలో, పాపమంతయు రూపుమాపను. సర్వలోకము విమోచింపాను, రారాజు పుడమిపై. హల్లెలూయా. సంతోషమే సమాధానమే, ఆనందమే పరమానందమే. సంతోషమే సమాధానమే, ఆనందమే. పరమానందం. చేతులు పైకి చప్పట్లు చప్పట్లు చప్పట్లు. ఆమేన్. రక్షకుడు తలకేగెను, పరములు వీడి కలుదీనుడాయెను. కరుణగల రక్షకుడు తలకేగెను, పరములు వీడి కలుదీనుడాయెను. వరముల నొసగా పరమ తండ్రి తనయుని, మనకు సగను రక్షకుని
శుభవేళ పరములనసగా పరమ తండ్రి తనయుని మనకు సగను రక్షకుని అరే పరవశించిరే సంతోషమే ఆనందమే పరమానందమే ఆమేన్ ఆనందమే పరమానందమే క్రీస్తు పుట్టెను పశుల పాకలో సర్వలోకము విమోచింపను రాజు కొడమిపై గట్టిగా సంతోషమే సమాధానమే ఆనందమే పరమానందమే సంతోషమే సమాధానమే ఆనందమే పరమానందమే సంతోషమే సమాధానమే ఆనందమే పరమానందమే సంతోషమే సమాధానమే ఆనందమే పరమానందమే హ్యాపీ హ్యాపీ క్రిస్మస్ వెరీ వెరీ క్రిస్మస్ హ్యాపీ హ్యాపీ క్రిస్మస్ వెరీ వెరీ క్రిస్మస్ సంతోషమే సమాధానమే ఆనందమే పరమానందమే సంతోషమే సమాధానమే ఆనందమే అందరూ లేచి నిలబడి సంతోషమే సమాధానమే ఆనందమే నిలబడదాం అందరూ లేచి నిలబడి ఆనందమే పరమానందమే సంతోషమే సమాధానమే ఆనందమే పరమానందమే గట్టిగా చదవగలదు బోలో క్రీస్తు మహారాజుకే హల్లెలూయా వందన ప్రభు యేసుకే అందరూ రెండు చేతులు పైకిద్దాం అందరూ కూడా give thanks with a grateful heart give thanks to the Holy One give thanks because He's given Jesus Christ for us. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. అందరూ చేతులెత్తి and now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. చేతులెత్తి give thanks. Thank you, Jesus. వందన ప్రభు యేసునికి వందన పరిశుద్ధునికి వందన ప్రభు యేసునికి ఇదిగో ఇదిగో బలహీనుడు బలవంతుడు ధనవంతుడు ప్రభువే ఆశ్చర్యకరుడు. Amen. Let's have a word of prayer. మనము ప్రార్థన చేసుకుందాం.
Heavenly Father, we thank you tonight. Thank you because of who you are. Thank you because of what you are doing. And we're asking, Lord, you penetrate every heart with your word tonight. Bien apeto bena de la guerre disiati me kplo nya la fien ya le Yesu bon commun. Zirekaka do Kristo reji. Zirekaka do Kristo reji. Once again, magnify the nature and the power and the personality of Christ. Zirekaka de kafu Kristo do Kristo bon jojoma ko edeji. E na yira mesiame. La Yesu pon comme mieux do gbedale. Amen. Akpe. Kristo okoroji. Nous c'est que les khekama oklon loji. Oklon le du conseil du code le khekakatama. Kristo sika oklon loji. Apotola ba lo. Apotola ba si. Alo enye unsen. Alo enye unsen. Apotola ba lo enye apotola ba unsen. Enye apotola ba unsen. Nesse Kristo quoi? Kristo a élevé vie yenye tomoti na nyigbanji kata. Ella bena de eya manome anu katala agble. Ne le butam kurenuika wole de asi entia. Ne to bena de ekpo kaka Togo mo nyen la kpokplo ko ha yele kaka la si unsele si yenye tomotia yenye sotia Kristo sikele nu katara si yenye maobashi maobalo ebrito etagba pokwetolia ayo funto Kristo nti Amei Kenya ye fonti kokopo keklan. Ple efe Mawu nyenye fe nonoma. Eye ochoa efe unse fe nyale anu kata de asi. Eso efe nyale nu kata rasi efe nyala fe unse. Eye si ou mia pe nouveau pe conclure nouveau là. E bobo no anyi de ganyenye pe nu dusi melejifo. Ele nu ponso Kristo mchi. Mau pe mchi koko pe keklan. Ne Kristo mo deru kufia owa. Manya mau pe mchi koko o. Ne Kristo me kasi wa gbenti wa. Manya ma ponti kokwe o. Enu anto de Bible abere. O kata wo nuvon ye ma ponti kokwe hia o tim. O hia ma ponti kokwe. E amare kama la nyigbaji. E ma o dollar kama le jifo. Amade kama le Mawu dolo domo amade kama la ngbeto domo si ade mo ponti kokwa afia o amesia mesika no anyigbaji ko amesia me kan le anyigbaji egbe amesia lava no anyigbaji o meje ade mo ponti kokwa pe kekle afia po o ga ke Kristo ya Kristo rekape
Yere kade moponti kokoba ke klefiami. Maupo nonomea ederego. Maupa metiapo nonomeye wole. Kristo enye maupo ametiapo nonoma. Numa Kristo nyema. Nele jibe anyama wa. Va Kristo bo. Nele be ya jesi nusi maudia. Va Kristo bo. Nele be akpo mau si de Blibo a. Wa gbe va Kristo bo ko. Yenye maupa metiapo nonoma sike dedeko. Eye musa ikele si amala Amerika si la nymajo. Eye ele nuo katarasi. Eye ele anyigba katarete. Eye ele le tivio kple le tirasi. Yele dipo nuo katarasi. Nuyo kata le pokpon, nuyo kata matia po. Kristo ele numo kata dete. Eye ewo mo kata plefe enyala fonsen. Yento. Ike yento wo. Yento wo no kata ya Amerika makperenti la fiare ke o. Ekolomia po nouveau da. Ekolomia po nouveau ye. Ekolomia po nouveau da. Numa de kai kele mokhana mi be mi matia po mawa. Kristo de da. Eye wo bobo. No anyire ma ofa ganyanya pa ndusi mele jipo. Elebu amerenti po sikela dia. Kristo kele nuora si. Yesaya tabla ton voton. Pourquoi ben? Yesaya tabla ton voton. Amekae khonyasi. O gloname la dise. Amekae khonyasi o gloname la dise. Eye ameka nwe Yehowa pa alode edokufiado Kristo reka kwenye ameka le nuo katarete. Meka khonyasi o gloname la dise. Benade Kristo yenye kata pe edela. Amesio khonyaji sea. Amesio kho de fiaji sea. Amesio kho amesi Kristo nyiji sea. Amamao de ka hon koe. Ameyo kwese. Bena Yesu Kristo de ka pe koea. Ye kwele nuo katarasia. Ye kwele nuo katarasi. Ye kwele amo katarasi keke katarasi. Ameyo khonyama jisea. Amamo ko Yehowa basi la deru kufian. Amamo ko Yehowa pense a deru kuafian. Amamo ko Yehowa pense a deru kuafian. Egbea chen ya ikele enyasem le radio a. Chen ya ikele enyasema. Kristo rekape kwe. Enyae o gbokure Kristo nchia. Yele senya ko gbe mo kwese nous si que Bible kokwe agbokure Kristo nchia mo kwese. Aya nya mauvira mo kwese. Aya nya potola ba lo mo kwese. Yenya maupansa. Amaka kho me po nyaji se. Amaka kho de fiaji se.
ame kae xɔ ŋusẽkatãtɔ ƒe ɖeɖefia dzi se. Ame mawo koe Yehowa ƒe alɔ, Yehowa ƒe ŋusẽ aɖe ɖokui afia. Ne miese nya wotrɔ ya. Wo ŋutɔ ɖeka la ɖo xɔse ɖe Kristo dzi. Ne mi va fie ya. Eye meku ɖe ɖeɖefia ma ŋuti. Eye mewɔe abena ɖeɖefia haho ne ko wòku ɖe Kristo ŋuti wa. Va le xɔe bena enye ɖeɖefia tɔxɛ na yea. Kristo ma ele tɔxɛ. Kristo ma ye ɖeka pɛ koe li. Kristo ma ŋusẽ kple ŋutete le ŋu. Ye le gblɔ bena mexɔ se. Le kake nu yi ke wɔ ame bubuwo le. Le kake nu yi ke dzi ame bubuwo mexɔ se o hã. Nya nye ŋutɔ tɔxɛ. Nya nye ŋutɔ ɖeka. Enye nya nye ŋutɔ kple nye dzi bliboa mexɔ se. Bena Yesu ye nya me ke le nuwo ɖe asi. Ewo ye Aƒetɔ la be asi, Aƒetɔ la be ŋusẽ aɖe ɖokui fia. Eye Aƒetɔ la na wò ɖeɖekpɔkpɔ. Aƒetɔ la ƒe alɔ la na wò tɔtrɔ le agbea me. Aƒetɔ la ƒe ŋusẽ aɖe wò xaxawo ɖa. Aƒetɔ la na wò xɔxɔ ƒle. Aƒetɔ la ƒe alɔ la na wò mɔkpɔkpɔ na dziƒo yi. Ela wɔe bena ɖeka tutu ava. La kpɔ katutu tso wò tsã be nuwɔwɔ me. La kpɔ katutu tso nu siwo katã ble wò da ɖi ame. Ame yiwo xɔe sea. Ame siwo xɔ Kristo mía ɖe la dzi se. Kristo míaƒe Aƒetɔ la. Kristo ame si xɔ mi ƒle. Ame siwo xɔ Kristo ɖe la dzi sia, woawo ɖeka pɛ koe Mawu ƒe alɔ, Mawu ƒe asi, Mawu ƒe ŋusẽ, Mawu ƒe amenuvevea aɖe ɖokui afia. Kristo si ke le nuwo katã ɖe asi, eyae nye Aƒetɔ la ƒe alɔ. Nutɔ míakpɔ. Gbãtɔ ɖeɖefia ku ɖe míaƒe fukpekpe nu yi ke ɖɔli eteƒe. Nu yi ɖɔli míaƒe fukpekpe teƒe. Ame ke ɖɔli mía teƒe axɔ mía fukpekpewo ɖa. Anyigbadziƒe fukpekpe li. Eye fukpekpe mavɔmavɔ hã li. Eye Kristo yi ke tso dziƒoa. Kristo yi ke ɖetugbi le aƒe dzi. Kristo yi ke nɔ agbe dzadze. Kristo yi ke dzo yi dziƒo be wòadzra teƒe ɖo ɖi na mi. Eku ɖatsi ga ŋuti. Ekpe fu ɖatsi so ga ŋuti. Menye ɖe ŋutɔ ɖokui ta o. Vɔ ɖe ta o. Ɖe ta o ye. Ye wɔe bena eya ame ke ɖɔli teƒe o. Ŋukpe yiwo katã le dzi wa. Fukpekpe yiwo katã ɖo la le wa. Vevese yiwo katã la nɔ dzi wa. Funyafunyafu ame yiwo katã la va dzi wa. Kristo va yi wògblɔ bena enye xɔ teƒe. Mele be wòe la gatsɔ numɔbe ɖeke o. Elabena Kristo ame ke xɔ ɖe teƒea ede tawo katã te. Etsɔ wo katã dzoe. Gbã ɖeɖefia ku ɖe ame ke xɔ míaƒe vevesesewo ɖe ɖokui dzia ŋuti. Etolia ɖeɖefia ku ɖe ɖela si ke mokaka ɖeke mele ŋu o. Kpɔtsɔtsɔ ɖeke mele ŋuti o. Mokaka ɖeke mele ŋuti o. Nu vɔ̃ ɖeke mele ŋuti o.
Mo nu vɔn kpɔ o. Mo gblɔ nya gbegblẽ kpɔ o. Me ɖe afɔ manyomanyo kpɔ o. Ame aɖeke mele anyigba dzi abe Yesu Kristo ene o. Tso ɖevi me va se ɖe tsitsimea. Gbe sia gbe, aɖaba ƒoƒo ɖe sia ɖe, ƒe sia ƒe le va gbe mea, enye ɖela si ke ŋu ɖiƒoƒo aɖeke melo. Amewo va te kpɔ. Wowɔ biabia siwo be yealé le eƒe nya me, gake mewɔ nu vɔ kpɔ. Megblɔ nya bara ɖeke kpɔ. Ede blibo. Ayi ɖiƒoƒo aɖeke, ayi lele aɖeke, kpotsɔtsɔ aɖeke mele ŋuti o. Nenema koe, mɔmɔ ɖeka dzi koe, menye bena Dedekpɔkpɔ la tia to ya ma dzi ava. Dedekpɔkpɔ to xɔla yi ke mewɔ nu vɔ kpɔ o dzi. Dɔyɔyɔ to eƒe ƒoƒo ƒe abiwo dzi. Woƒoe kple atam. Ale bena Kristo ƒe ƒoƒo ƒe abiawoa, to edzia míakpɔ dɔyɔ. To Kristo ƒe ƒoƒowo mea, míekpɔ dɔyɔ. To eƒe kabiwo mea, míekpɔ katutu. To eƒe kabiwo mea, woɖe míaƒe vevesesewo katã ɖa. Dɔyɔyɔ to Kristo ƒe ƒoƒo ƒe abiawo dzi. Azɔ ɖe míalé ŋku ɖe ŋuti ɖeka ɖeka. Ne etɔ bena ɖe le se nu yi gblɔm míele eyi kawoa. Eyi kawoa la tsɔe. La sɔe va ɖokuiwo gbɔ. Ela xɔe. Ye nu sia nu si ne sea. Abe eya tɔ nye. Eya nye be nya yawo gblɔ. Ewɔ sia ɖe ta nye. Exe fu ɖe ta nye. Ekpe fu ɖe ta nye. Eya de ta nye vevesese te. Eye wòwɔ nana na. Eye wòwɔ eƒe ŋugbedodo be zutɔ. Wò ya ɖe. Enya yiwo katã wògblɔa tsɔ wɔtɔwoe. Ŋugbe yiwo katã wòdoa tsɔ wɔtɔwoe. Eye se gɔme ɖe ame ya xɔ ɖe tenyeƒe. Ye wɔ bena ɖe nu yi efu yi ke wòkpe ɖe ta nyanya magakpe fu ma ke o. Gba ɖe ɖeɖefia ku ɖe ame yi ke tsɔ míaƒe fukpekpeawo ŋuti na mi. Yesaya tabla tɔvɔ tɔkpe gbã. Ame kae xɔ nya si wogblɔ na mi la dzi se. Menya ame ka, mienye, menya afi ke miele, nu yi ke le mía sia yi nye va ɖe. Wobe ame kae xɔ se. Afi si ne le xexea me. Me be teƒe yi le xexea me ye le vevi ɖe o. Afi si le xexea me. Me be dua be ŋkɔ nye nu vevitɔ. Vɔ ame yi le nye le wò dzi me ye le vevie. Ame dzi le xɔse le wò dzi me ye le vevie. Ame dzi le kãɖo le wò dzi me ye le vevie ɖe. Eye le afi ya le míagbɔ radioa gbɔ le ŋkɔ yi sema. Mafi ke le nɔ anyi ɖo nye nya. Vɔ nu yi ke dzi le xɔse ku ɖe Kristo ŋutia ye le vevi ɖe. Afi si le ŋkɔ nye se le fifia. Menye teƒe yi le ye le vevi ɖe vɔ nu yi dzi le xɔse le wo dzi mea ye nye nya. Meka tsɔtsi ke le yina o. Meka subɔsubɔ yi ke me le o. Menye nu vevitɔ. Vɔ ɖe le dziwo me ɖe ame ka dzi le xɔse ye le vevi ɖe. Mawu le danku ɖi. Mawu danku ɖi. Eye wòle ame sia ame kpɔm le radioa gbɔ. Bena ɖe me kae xɔ nya dzi se. Enya wo gblɔ na mía ame kae xɔ dzi se.
ne la tia do nyamantia agbobe enyenye amesi emkhwesela yema ile globera mkhwesea mkhonya yo gbradise bena Kristo ye khonye fukpekpe wo le tenye poya ana ongusa ana ntete numake bena na tianva wona neke o matia osan akpa kuku velia yeza tabla ton voton kuku evelia eje abe ati lo fin enele enkume eye abe kefe jejecho anyigba fufu me ene nonome kple deka jeje mele enwu o ne miade nku de o eye pokpo mo mele enwu ne efenu na dromi o Kristo benya gbomo lolo eno jipo cho mavoma ide mavoma nu ike gbro Yezalia enyonto enu ya nyonto nti kokoele nu ya me cho mavoma va se si mo wa ji enyonto enyakpo enu gae eye o va kame eva kame de tao ela ba le gbogbo mo lo kame o cho epo tenu vila na bena mesi khwaji senala ma tro ke bon wa kpo agbemavo ta o jire kame eye nyanya kpo sikele sile dipua eda si enti va anyigbanji de ta o of his divine nature, he left in heaven because of you. Nyanya kpo sikele sile dipua eda si enti eye o va anyigbanji de ta o Of his glorious personality, he left that in heaven because of you. Muti kokwe sikele si le dipua egblede yo va anyigbanji de ta o eye o va ji Because of you, le ta o not in the most competent, complete hospital, he was born in a manger. manyi bena le kondi gande sike enu nya kwa fmo lo voaka ela opo ndudume mo kata ta ko wedo Then he lived in this life. eye wo nu agbe He had no place to lay his head. eye mo kwa fisi wa dataro ha He slept in the boat. emlo atoji fuma The ordinary fool. don afio Eventually he got to the cross. ye mle bala evayi ati soga nchi With lashes. eye ofwe ogbojo All the beating. eye fofu akata All the crucifixion. kakala ati soga nchi a Pain he bore. eye To the point now, when people looked at him, ofwe ale gbogbo na mo pe a king on the cross, ye o lati soga nchi a looked at him. eye mo pe a amo de nku pe a Physical strength drained. unti na mabon san kakata ha jole me maga do nsere ko Giving finger to drain. eye yo be na de chikole uma o tu aha chichi ne be wa no Yielded up the ghost. eye si o nu kware e de tago e o cho be gbogbo na po ra la ti so ganti nyanya kpor kamale si o po ra la ti so ganti nsere kamale ngo At him on the cross. po la ti so ganti ra Physically, no desire. le unti na me ma dro Was your substitute. vogakia ye dolite po As you look at yourself, ne kpo won to do kuwa I think I am a wonder. la buibena ye nya nukunu Heaven looks at you. Heaven says, jipo ne kpo wa wow. jipo kpo kaka jipo balele abe ngovie ne ne won to kpo do kuwa Might say, I am beautiful. la tia gbobe ye nya kpo nto
Heaven looks at you. Vane dziƒo ya kpɔ wa. Your heart. Dziƒo kpɔ wo dzi. Looks at your life. Dziƒo kpɔ wa gbɔnɔnɔ. Heaven says there's nothing beautiful about you. Dziƒo la gblɔ bena naneke mele ŋuti wonya kpɔkpɔ gbe ɖo. See, look at yourself. Ne wo ŋutɔ le ɖokui kpɔ ma. Say, I am desirable. La gblɔ bena ɖe ye le amewo dzro. Heaven looks at your heart. Vɔ dziƒo ya kpɔ wo dzimea. Looks at your person. Dziƒo ya le ŋku ɖe wò ametsia ŋutia. Your personality. Dziƒo ya kpɔ ametsi le nya. Says nothing desirable about you. Dziƒo la gblɔ be naneke mele me o adzro ame o. Naneke mele ŋuti o la dzro ame o. Eya ta matia yi dziƒo le wo ŋutɔ agbagba dzedze nu. Dziƒo be awo. Teƒe ɖeke meli na ŋɔ o. Teƒe ɖeke meli na ŋɔvi o. Dziƒo la be ɖe. Dziƒo ɖeke meli na ame menya kpɔ. There is no place for the vessel in whom there is no desire, no pleasure. Dziƒo la bena ɖe. Ekplu ɖeke meli si ma dzro amoa nɔƒe meli na dziƒo. Aƒetɔ la be. Nui le asi nya. The only thing that can take you to heaven. Ye koe le nye nu ɖeka yi ke la kplɔ yi dziƒo. He said, I'll stand in your place. Yesu bena me xɔ ɖe tewòƒe. I'll bear your ugliness. Matsɔ wo manyakpɔa matsɔ ɖe ɖokuinye dzi. Wood in your life. Eŋɔvi le nye maxɔ ɖe ɖokuinye me. That's why he came. Eya ta wòva ɖo. Now said, I'll take what you have and give you what I have. Eye wòva bena ɖe nui le nya maxɔe eye nui me nya matsɔe na o. It is not substitution. Nenema wòva ɖɔli mía teƒe ma. It is not suffering. Nenema wòva ɖɔli mí. Now qualifies you to go to God in heaven. Ye va na bena latia yi ma wo gbɔ le dziƒo. All by yourself. Wo ŋutɔ le ɖokuiwò sia. No wonder. Mewɔ moya o. All by your own ideas and ideology. Wo ŋutɔ wo susu kple wo susu ɖeɖewo katã. There's nothing wonderful about it. Naneke menyo le me o. What looks wonderful on earth Nu- is one road to heaven. Nu yi ke nye enu nyakpɔ le anyigba dzia ele si be ati yi ke nyinyoa ne le dziƒo gake Kristo va eva ɖɔli teƒe o. From heaven to earth. Kristo tso dziƒo va anyigba dzi. So he can take you from earth to heaven. Ale be wòate akɔ wò tso dziƒo ate akɔ wò tso anyigba dzi ayi dziƒo. Christ. Ene va Kristo gbɔ. Confess. Ene ʋu eme nɛ. There is no wonderful thing in me. Bena ɖe naneke menyo le menye o. It's only in Christ. Enua Kristo ɖeka me ko wole. The wonder of salvation from Christ. Eye me xɔ ɖeɖekpɔkpɔ nyui ma le Kristo me. Ne va Kristo gbɔa. Confess. Eye le ʋu eme. There is no beauty in me. Bena ɖe nyanyakpɔ ɖeke mele menye o. Makes all the offspring of Adam ugly. Nu vɔ̃ wɔe bena ɖe Adam va zu ame yi ke menya kpɔ o. Eye le gblɔ bena Beauty I can claim. ne megblɔ be menya kpɔ hã. I claim it from Christ. Ke mele gblɔm le Kristo ta ye. There's no desire for you. Elabena ɖe nyemedzro ame o elabe dziƒoe gblɔe. Gake ne va wɔ ɖeka kple Kristoa. Brings the desire of heaven upon you. Nume la va wɔe bena la dze na dziƒo. Actually, when you receive Christ, Enya ŋutɔ me ne exɔ Kristoa. Christ becomes your substitute. Ye Kristo ɖɔli teƒewoa. And he gives you forgiveness. Eye wòna wò tsɔtsɔke. Gives you righteousness. Eye wòtsɔ nu vɔ̃ ke wò. And he gives you Eye wòna agbedzɔdzɔe nɔnɔ. Eye wòna wò agbe yeyea. puts that light in your life. Eye wòɖe xexeme ƒe agbe ɖa le mo. Ye wòtsɔ eƒe agbe de moa. Heaven as the light of the world. Eye wòtsɔ wò ɖo dziƒo ƒe ŋkume abe xexeme ƒe kekeli enea. Because of Christ. Zi ɖeka le Kristo ta. Christ. Elabe le Kristo me ta. Because Christ dwells inside you. Esi wònye be Kristo le mewò ta. Heaven now sees the wonder in your life. Dziƒo la kpɔ nu nyui le mo wò agbe me azɔ. Beauty in your life. Dziƒo la kpɔ nyanyakpɔ le wò agbe me. Desirable to heaven. Fifia la dze na dziƒo azɔ. Is your substitute. Eye nye ame si ke ɖɔli teƒe o. And as you receive him, Eye ne exɔea, as you have him, ne ele asi wa. then you have all your sins taken away. Ekema nu vɔ̃wo katã woatsɔ ake o. Three there. Akpɔ kpukputɔlia ɖa. 3 says, Yesaya tablatɔ-vɔ-tɔ̃ kpukputɔlia. rejected of men. Amegbetɔwo do vloe eye wogbe. Because
Le taolo. Despised and rejected of me. Odovlo ya megbetogbe. A man of sorrows because of you. Untu pe hia onye le tao. Acquainted with grief because of you. Untu pe hia onye le tao. We hid our faces as it were, our faces from him. Bre amesiji dolele la onye odovlo abe amesita o chonu nkumodo la ene le tao. Ekpa odovlo. We esteemed him not. Eye mia buide nana kama o le tao. Azon. If you look at that verse, no le nkro pupu yantia. that's really yourself. O ntonto be yagbomole. Wa gbe a. Because of your language, Le enyayo do agolo unmota. Le wa gbono no ikara si ota. people, honorable people, they despised you. Am bubumo amankuta odona flow. Because of your behavior. Agbono no ikara si ota. Because of your character. E de ikara si ota. Meaningful people rejected you. Amankuta wa ogbo. And because of all the wrong things you've done, Le nou flow yo le wonata. sorrows came into your life. Veve se va gade wa gbeme. Grief came into your life. Domo Dieu va yo fun. Nou bla nu va yo wa gbe fun. Friends, they were leaving you one by one. E kono kale onti o de ka. For they knew who you were. La bonya over jesia me kelenya. Is my friend. Ebe a khronyo. La bonya me kelenya ta. Wagbe. O susu. O mo. Susu yo katale dena. So reasonable, they began to say, no, I can't go on with this man. Ye va na wa nya be o. Ame ya ne susu yo le se nyama tia ikpli o. Got into trouble. E si kele va geje chito me a. Somebody will come and give me a helping hand. Eye ele mo kpo benari. Amera va akpere yentia. Hiding as it were from you. O kata o josibe o si wulade o. Not esteem you. O ma buore na ne keme o. Rejection brought depression. Gbegbe ma ewe bena le chaka le do susu me. Distress in your life. Gbe esia mo gbe o kalenti o ma ewe bena di. Hunde de va yo fun le bena ale bena le wa wura me a etia Congo eye aviji ko le gesagam. Gake Kristo akpo me le nye. The consequence of your sin. Ekpo bena di. Nous vont que le wala nyigbaji matia khebe fo la nyigbaji ha. Eye o va. And he said, I was standing for you. Ye gbo a man no tere ehuna o. You are despised. O do flow ai. I bear that for you. O ma tse do kunyeji. Rejected of me. Amo gbe wa lo. I bear that for you. O ma tson ma do kunyeji. Sorrowful. O su veve se ba me. That for you. Ma tson ma do kunyeji. A man, a woman of grief. Ezu mutu pro nyonu ske domo je veve gele yu akoji na. Ti jode kama gali o. Vivi se sere kama gale mo o. Sadness and sorrow. Emoyoyo gbesi agbe blanu lele veve se se ko yo wa gbe. Kristo va benadi o mo doli tepo. Ma so ya do rukunyeji. Amo dovlo. Belittled. Eye o dovlo. Eye o gbo. Says, I come to bear that for you. Kristo benadi ye va be ya khonu ma akpe o. Nobody esteemed you. Amerika ma gade ubunchi o. No. Ontore ka o gbo la. Personal esteem. No. Wonto ha magatele. Ve vidro do kyonchi o. Despise yourself. Wonto ha le dovlo do kyo. Even you yourself, you say, who am I? Nothing. Wonto ha le globena Amerika menye. Nyamanya naneko. Nu mata tututuye Kristo vado. Lift you up. Eva benani ne akọ reji. Uphold you. Ya va lo da si. So that all that internal suffering, Alebe fukpekpe ememe toma. so that all that internal despair, Alebe na mokpekpe bude ame ike le mewa. all that internal dejection, Alebe na di aleke wonto le gbedokuwa. Ya de o katada. revelation comes to you tonight. Egbe ya de defte ya va na. He is
your suffering substitute. Eya nye wo fukpekpea, eya va xɔ wo fukpekpea ɖa le tewoƒe le mata. Afi sia afi si wogbe lea. Mewɔ nu bara ɖeke o. Wander over the whole universe. Vɔ Beautiful from all eternity. nyanya kpɔ tso mavɔ yi ɖe mavɔ me la va. Yet for your sake, Gaka ɖe ta wa. allowed himself to be despised. Eɖe asi eɖokui dzi be woado vlo ye. Was rejected. Wogbe. The Father accepted him. Fofoa xɔe. The angels accepted him. Mawu dɔlɔxɔwo xɔe. The whole of heaven accepted him. Dziƒoa katã xɔe togbɔ be wogbi hã. Gake mo katã le tawòe. Because he came to pay your price. Elabena eva xe fe ɖe tawòe. That's why he was rejected. Ye wɔe bena wogbe. The rejection came to a climax. Gbegbea va ɖo teƒe kɔkɔ ɖo ale gbegbe. On the cross. Esi ke wohe ɖe atia ŋutia. And he said, my God, why have you forsaken me? Ebe nye Mawu, nu ka ta egblem ɖi ɖo? Can somebody suffer for you like that and you will not have him as your savior? Ɖe ame ɖe la kpe fu ɖe etawò nenema, ye ame ma Mawu wòanye ɖela oa? Are rejected for you like that, and you turn the other face against him. Ɖe ame ɖe la kpe fu ɖe tawò alea, eye ko la trɔ megbe dome dia. And somebody suffer grief for you like that to the point of death on the cross, and then you'll not embrace him as your savior. Ame ɖe kpe fu ɖe tawò kakaka, woakre ɖe atsi zoganti wòaku kɔa ɖe, ye ma kple asi ka nɛ, ekɔ nɛ awɔe wòanye ɖela oa? Realize the revelation that comes to you. Le ŋku ɖe ɖeɖefia yi ke va na wò la ŋuti. Is your suffering substitute. Ye nye ame ke va de tawò fukpekpewo te. Look at point number 2 there. Míakpɔ akpa velia zɔ. Point number 2. Akpa velia. By the spotless Savior. Xɔxɔƒle si ke ɖela si ŋuti ɖiƒoƒo aɖeke mele o la na. By the spotless Savior. Xɔxɔƒle si ke ɖela si ŋu ɖiƒoƒo aɖeke mele o la wɔ. Nu ka nye xɔxɔƒlea? Xɔxɔƒlea ye nye ɖɔɖɔɖo. Redemption brings it back. Restoration. Ŋuti kɔkɔ si ke mi bu le Adam mea. O. Xɔxɔƒlea trɔ va ɖɔe ɖo na mi. We died in Adam. Míeku le Adam me. Dead in sins and trespasses. Míeku le vodadawo kple dzidadawo me. And the redemption of Christ is what has brought us back. Eye Kristo be xɔxɔƒlea ye va ɖɔ mi ɖo. There is resurrection in redemption. Titretiti ele Dedekpɔkpɔ alo xɔxɔƒlea me. Sins and trespasses. Ye ta o de ta míaƒe dzidadawo te. Comes to revive us. Eva be yeava gbɔ agbe mi. Now alive to God. Be yeagbɔ agbe mi na Mawu. To God. Míezu amegbagbewo na Mawu. The life of God. Eye Mawu be agbe le mía me zɔ. Restoration in redemption. Titretiti le xɔxɔƒlea me. Resurrection in redemption. Titretiti le xɔxɔƒlea me. In redemption. Wɔwɔ yeye le xɔxɔƒlea me. Renews our life. Etrɔ míaƒe agbewo wɔ yeye. Turns our lives around. Etrɔ míaƒe agbe keŋkeŋ. And there is righteousness in redemption. Eye dzɔdzɔenyenye le xɔxɔƒlea me. Without him, we're not righteous. Eya manɔmea mi manɔ dzɔdzɔe ɖe kpɔ o. Just by yourself. Wo ŋutɔ mate anɔ agbedzɔdzɔ kpɔ gbe ɖe o. You can take all the decisions of the world. You cannot be righteous by yourself. Le atia wɔ nyamesosowo katã le xexe ya me gakea mate anɔ dzɔdzɔe ɖe kpɔ gbe ɖe o. Any kind of determination you want, you cannot be righteous by yourself. Atia wɔ nyamesoso kplikpa si ke le atia wɔ gake manɔ dzɔdzɔe ɖe kpɔ gbe ɖe le wo ŋutɔ ɖokuiwo si o. Climb the highest mountain. Ame ɖe le to kɔkɔ ɖe lia. Go the deepest valley. Eye woya bali de to la me. Whatever is precious to you and throw it in the river. There is no righteousness in any direction. Atia sɔ nuvevitɔwo kekake asa vɔ asɔ ƒu gbe ɖe tɔme gakea ɖe dzɔdzɔenyenye mate anɔ me wòkpɔ o. Work for it, for righteousness. Atia wɔ dɔ ku ɖe dzɔdzɔenyenya ŋuti. Kristo ɖeka pɛ. Christ our
Kristo mia de là. Kristo si de là si que moi aile lere kamelo. Ye kola do agbero. Ye kola retireti va wagbeme. Eye la he wo ye va wagbeme. Eye la he jojo nyenye va wagbeme. Kokople to de là si Dutoƒo Mawu kamelo la ji. Yesaya tato kukunelia. Edeta mia po verse ote. Miklen. Yesaya tabla ton voton. Kukunelia. Kaya echo mia po dolelewo. Eyo deta mia po verse ote. A kukunelia de noa gomanami. Kakara jitoe. Kakara jitoe. Nyate potoe. Que eya Kristo echo miapo dolelo. Eva cho miapo voveze soyi. Eva cho miapo voveze soyi. Eva cho miapo to hojwe. Kakara jitoe, kakara jitoe, kakara jitoe. Edete ma vese ote. Echo miapo voveze soyi. Edon ku voveze mi glova yedia. Fukpekpe me. Eva cho miapo voveze sojwe. Eye miamie buiba onya enya masi opo. Mia buiba de Mawu fue. Eye odofunya funya ne. Evoka oda. Nouveau kai owo. Mo wo nouveau de ko. Voilà wo nouveau taé. Le evoi que le wai taé. Pourquoi Atolia? Que vous dites à bien ou le mien pour dire d'Adaota. Yesa tablaton voton. Pourquoi Atolia? Nous y a de nous kata gombelo. Wo vo dadao. Nye di dadao. Non nous a pas dit dada. Mutu a pas dit dada. Du coup, me toka ta po vo dada. Du coup, c'est du coup me toka vo dada. Le kaka ye vo dada. Le kaka nyale yo yona vo yoda. Le kaka ye nko eko dade vo dada maji. Ntina mo po di dada. Susu mo po di dada. Amo kata po di dada o. Amero nto po di dada ko wana loro kushi. Amesi po di dada tohe. Et nous vont de serre si comme kata mewo. Le kaka yenko ilesi. Le kaka yenko ilesi. Le kaka yeba loloma. Que au ben gudu gudu les miens peuvent dada ota. Miens peuvent tu vas pas poto rele eji. Le taoye. Le tanye. Et ne dojesia. Kristo. Nous que Maudora Gabriel, Maudora Michael Matia Woa, Eyaye Kristo wo. Kristo wo nous que Amagan toka kaka ni baji Matia wo. Et la Jessie bena de Kristo ari. Dutoƒo Mawu comme le sio, moka comme le ngo. Nous vamos le ngo. Et de ta nous kata te de tao. Eye, au venu. Ewe dola iga home. Ye amare va benadi. Wa joy. Nyama iga home de teofe. What kind of gratitude will you show? Akpe kap mo viera dena mea.
Numa Kristo wɔ. That's what Christ has borne. Numa Kristo de ta te. Took everything for you. Etsɔ numo kata de ta o. All you can do in gratitude. Nu yi la tia o ko yimena de la de akpene. Come to Christ. Neva Kristo gbɔ. Say, I am sinful, you are sinless. Ela gblɔ bena nyame wɔ nuvɔ, wo ya nuvɔ mele ŋu o. Spots and stains, you are spotless. Nya de vodada ayilele le ŋunye vɔ wea vodada mele ŋu o. Nya o bu fɔm gake wo ya le nye dzirula. Eya ta me tsɔ ɖokui nye va na o. Ame ke xɔ nya dzi se. Ame mawoe mawo ƒe alɔ aɖe ɖokui fia ɖo. Ewɔ nu ya na ame sia ame. Ewɔe ɖe ame sia ame nu. Kpɔ kuku adelia ɖa. Kuku adelia. Yesaya tablatɔ vɔtɔn. Kuku adelia be gɔmedzedzea. Wo katã. Mikpɔ kpukpea be nu mi katã. Egɔme ɖi bena mekpɔna ame ŋkume. Womeɖi ame ɖeke le me o. Mi katã míaƒe. Afi ɖe kpekpe yi ke le nɔte ɖo le nyase. Wotsã le eme. Kpɔ nu yi ke wogblɔ tso katã ŋuti ɖa. Ebe mi katã mietra mɔ abe alewo ene. Eya ame sia ame le eƒe mɔ tsɔ. Mi katã mietra mɔ abe alewo ene. Ame sia ame le afi sia afi. Ame sia ame le eƒe mɔ tsɔ. Ame gbotɔ ƒomea katã be xaxa. Ye nye mía ŋutɔ ƒe lɔlɔ̃nu wɔwɔ. Nu yi me dzi be mawɔ. Nu ma ko mawɔ. Afi me dzi matrɔ ɖo ɖa. Ele afi sia afi. Esi ɖevia le tsitsi ma. Ɖevia mate ƒo nu ƒo ema yi hã. Enɔ etatam. Nye ŋutɔ ma yi afi me dzro. Nye ŋutɔ ma yi afi dzrom. Eye wòle tsitsim vi ɖe. Tsitsim vi ɖea. Edzi be aɖe fia ame sia ame. Be ame ɖeke makpatse na ye be agbe o. Na ame ɖe bene yeakpa yi ɖe ko dzi ayi ŋutɔ la gatɔ tutu akpa keme. Voa de le hia dzilawo be toƒo ɖo elabe wotsi wo woawoe dzi o. Wonya nu wo. Awo nyanyem le dzi o. Emae nye sɔheviwo katã be dɔléle. Nu yi ke hena dzre va edukɔ mea. Nyanye ŋutɔ matsɔ nye mɔ. Ame eve wo ɖe wo nɔnɔewo lo. Dzidzɔ kple vivisese nɔ me. Ŋkeke aɖewo va yi, kɔsi ɖewo va yi, ɣleti ɖewo megbe koa. Edzre va. Mama va. Srɔ̃gbegbe va. Ŋka dzɔ. Ŋutsua be yeato ye ŋutɔ be mɔ. Nyɔnua hã be yeato ye ŋutɔ be mɔ. Emie va agbea me. Vivia mi le dua me vɔ. Mie dzi be miazu ame aɖe ƒomevi le dua me. Esi ke ame sia ame dzi be ale be mɔ tsɔ ta. Eʋu gbɔnɔ le afi. Eʋu bubu tsa gbɔnɔa. Ɖeko va ɖo wo nɔnɔewo me dzaa. Nye ma tɔ te nɛ o. Enye le va yi gbã. Eʋu yi ke gbɔna hã ebe ye ma tɔ te kpe o. Enye le va yi gbã. Evɔe gblo wolɔ wo nɔnɔewo. Evɔe afɔku dzɔe. Amewo xɔ abi.
xexea katã menɔlawo ame sia ame dzi be yeatsɔ ye be mɔ. Afi me xaxa ɖo mía dzi le ema. Eye Kristo vava. Kristo vava. He said all the consequences of our transgression, our evil, our iniquity, our self-will. Ebenari, miabe vevesesewo, nu vɔ̃ mi wɔ, emetso nuwo katã. He will take that to himself. Yeatsɔe ɖo ye ɖokui dzi. The Lord has laid on him the iniquity of us all. Aƒetɔ la na miabe vodedewo katã ge dze eya mea dzi. All that went astray. Mi katã yiwo tra mɔ. All that committed sin. Mi katã yiwo wɔ nu vɔ̃. All that did iniquity. Mi katã si wɔ dzidada. Mebe ame aɖewo ko o, wo katã. Wo katã wote va Kristo gbɔ. Laid on him the iniquity of us all. Elabena aƒetɔ la na bena ɖi miaƒe vodedewo katã ge dze ya mea dzi. He takes away your sin. Etsɔ wo nu vɔ̃ yie. Your common sin. Wo nu vɔ̃ si ke le nya. Committed sin. Nu vɔ̃ yi ke le wɔ. Your carnal sin. Wo ŋutilãme nu vɔ̃. He takes all that away. Etsɔ wo katã dzoe. He lays it on Christ our Savior. Eye wotsɔ wo katã da ɖe Kristo mía ɖela la dzi. So forgiveness comes. Ye wɔ bena tsɔtsɔke va. Freedom comes. Vovokpɔkpɔ va. So redemption comes. Xɔxɔƒle va. So resurrection comes. Tsitretsitsi va. And so righteousness comes. Dzɔdzɔenyenye va ɖo. Restoration comes. Eye ɖɔɖɔɖo va ɖo. And a new life comes to you. Eye agbe yeye nɔnɔ ge ɖe me o. Tonight you can have that redemption. Fia ya xɔxɔƒle ma la tia su asi o. Because of the spotless Savior. Atso xɔ la si ŋue ɖiƒoƒo aɖeke mele wo gbɔ. Mava akpatɔlia dzi azɔ. Number 3, we're looking at the recovery through the striking stride. Ma etɔ̃lia nye bena ɖi. Dɔyɔyɔ to Kristo be kabiwo dzi. Through the striking stride. Ɣayaɣaya to Kristo be ƒoƒo be abiawo dzi. Chapter 53 verse 5. Yesaya tabla atɔ̃ vɔ tɔ̃ kpukpui atɔ̃lia. Ke wodi abia ŋu. Miaƒe vodadawo. Had effect on every part of our life. Egblẽ nu le miaƒe agbe ŋuti. You have a mind. Susu le asi o. That mind was twisted and affected negatively because of our transgression. Miaƒe vodadamo egblẽ nu le miaƒe susuwo ŋuti. Whoever soul, the soul was Luʋɔ le asi o. oppressed and distressed because of our transgression. Luʋɔ ma gbɔdzɔ etsaka le miaƒe vodada ta. Whoever spirit, Gbɔgbɔ le mia si. that spirit that heart was hardened, and that spirit was destroyed, dead because of our transgression. Gbɔgbɔ aku. Gbɔgbɔ le miama dome gblẽ elabenka. Miewɔ nu vɔ̃. But our mind only was not affected. Miabe susu ɖeka koe gakpɔtɔ le te. Affected the body. Gake susua gblẽm le ŋuti la ŋuti. Soul affected the body. Luʋɔ gblẽm le ŋuti la ŋuti. Spirit affected the body. Gbɔgbɔ gblẽm le ŋuti la ŋuti. And so the outcome of the injury of the mind and the soul and the spirit, that injury is visible on the body. Ne tɔ be ŋgblẽ le susu ŋuti, ŋgblẽ le luʋɔ ŋuti, ŋgblẽ le gbɔgbɔ ŋutia, ezena le ŋuti la me. It is that makes us sick. Nu me wɔna mi le na dɔ. And there's sickness everywhere. Ye wɔ be dɔléle le afi sia afi. Everywhere in the world. Dɔléle le afi sia afi le xexea me. Think about our world. Mi bu miabe xexea ŋuti kpɔ. Mi bu miabe xexea ŋuti kpɔ. Millions of homes and houses in the world. Aƒe gbogbogbogbo siwo le xexea me. Mi bu eŋuti kpɔ. Millions of houses in the world. Aƒe gbogbogbogbo yiwo tu le xexea katã me. Mi bu eŋuti kpɔ. Millions of houses in this nation. Aƒe gbogbo yi le mia deduia me. Knock at every door. Fo aƒe gbo ɖe sia ɖe kpɔ ɖa. Eye woƒo agboa na o. Conducting a survey. Ebena me le numekuku wɔ. Finding out what has happened there. Be ne nakpɔ nu yi ke dzɔdzɔ le afi ma. In this house. Woato nɔ be le aƒe ya mea. Is there anybody in this house who has never been sick? Abia bena ɖe ame ɖe aƒe ya mele dɔ kpɔ oa. They say no, even
Voilà, oh, viens te gohan, amere le dollar la femme. You go to the next house. Le ya foi que pour le roi mais. Ask the same question. Bien marqué. Go to the next house. E ga foi que le maman gbe me. The same question. Bien marqué. Is there anybody who has never been sick in this house? Be da amere a foi amama le dokpo wa. Oh, they say sickness has been here. Obo. Ola to oh, dollar la foi mo fi ajijilo. Dollar la linto do bo. Millions of houses we have in the world. Afo gbogbo yo le mia bo keke ya me. The millions of houses we have in this nation. La fo gbogbo ke mia deju ya me. We have sickness everywhere. Dollar la foi o kata me. Jesus knew that. Yesu nya. When you are up, Ne tobe le sesiria. you are in an aeroplane. Alo ele ya mo fumia. And you look down through the window. Ye le kpo frese me kpo anyigbanjira. You can see everything down below. La kpo bo nu kata zu vitu kuide le nkuome. Was in heaven. Kristo no jipo. He looked down to the air. Eye wo kpo anyigbanroda. Saw something on the air. Ekpo nane la anyigbanjiroda. Sickness. Dolele. Pain. Veve sese. Plague. Abi. Everywhere. La fisi afi. And he said, there is nothing that can help except I go there to help them and remove their sicknesses. Ayo be nane kama ti akpera me ncho. Ne gbedo koma yi. Aleba ma yodowo. Wonderful, we have hospitals. Enyo nto lo be konji o le miasi. As the hospitals are trying to deal with this, there's another kind of sickness that has come that the doctors have never seen before. Esike konji o le ekame temple dolele iva. E dolele abubu gato si o dokita mo mom dencho. And get the water out, more flood is coming on the ground. Esikere etia ele de kpama bubu gava. And Christ is the only power. Ye Kristo re kapesi ko unsele. Because he's perfect. Ela be de Blibo. And because he's a substitute. Eye sike ye dolimia tepota. Comes and brings healing from heaven. Eye o cho doyo to jipo veta. Become free from heaven. Doyo yo haya to jipo va. Jesus. Yesu. The powers on earth cannot give us. Unseke anyigba matiana. Gives us. Echo unsemana. All the traditional medicine of the world cannot give us. Nuike gbewolo matia wona miwa. Comes to give us. Eva be atu enami. Above and beyond all the scientific discoveries of the world. Eye ana numa sowu nusie dokita konjiji ko umete wo. Stripes. Lebe kabiota. The recovery through his striking stripes. Miekpo doyoyo to yebo popo ba bia oji. Isaiah chapter 53 verse 5. Yesaya tabla to voto kuku Atolia. He was wounded for transgression. Ko dia bien le miapo di dada ota. Eyo gba gujuguju le miapo vo dada ota. This was upon him. Miapo nti va fa poto rele eji. With his stripes we are healed. Eye epo kabio wo cho yodomi. He's the stripe. Ye ofwe. He the striking. Ye ofwe. He the smiting. Ye ofo. Ours the healing. Mia to enye doyoyoa. Ours the deliverance. Mia to enye katutua. Ours the relief. Mia to enye vovo kokwa. With Mia to enye haya. Plepe kabiola. are healed. Mia po doyo. By his stripes takes our sickness. To mia po vo dada oye. Stripes To ba kabio mia. takes our disease. Ede mia po vo dada ojo. By his stripes. To po msome. All the pain that we have. Ede vo so kata mia jiro. And because it's done, Esiko weta. is a finished work. Evo. It's a finalized transaction. Evo ewu doanu. It's something already settled. Nane jovo. And now we can look up to him. Fifiare mia tia konkure ji akwe. On the stride. Esike ogwe fo kwa. Can now have the healing. Fifia mia te podoyo. And tonight, as you call upon the Lord there, Eye efie ya na yu apoto nkoa. especially for you, Tokere na wo. specifically for you, Tokere na wo ele radio agbo. tonight Christ is for you. Tokere afie ya Kristo atowelo. He's watching us now.
Elle miakpom fifila. Elle miakpom iben ko le miakpom. Acho mi pe nouveau adjoy. Acho mi be fon bubu kple. Eye wa nami Dedekpɔkpɔ. Eye wa nami doyo wa to mi pe nouveau akemi. Elle a bena jojo nyenye sike mianto mi metendoa. Elle a nami doyo. Eye wa nami gaya. Anami dododo. Atu kamicho veve sesesio miele eme. Elle a ben mi va globe. Me khonyala dise. Ameke khonyala dise. Nyame khonyala dise. Amekawe apoto balo aderuku afiado. Aderuku fiam. Elle a bon me kwese. Aderuku afiam. Elle a bon me kwese. Apoto ben sia aderuku afiam. Elle a bena me kwese. Apoto ba Dedekpɔkpɔ aderuku fiam. Aderuku fiao. Elle a bena le kwese. Apoto ba doyo. Aderuku fiam. Elle a bena le kwese. Amesia me yikele radio agbo. Amesia me yikele kamera. Ike kpo gomele vide yame. Ike kpo gomele Dedekpɔkpɔ yame. Ne gbe lon kwa. Ne gbe kwese kwa. Bena yenya me ke va khode tepoa. Ne gbe kwese. Be yenye odela. E igbele kwese. Tope kabiomea la kpodo yolo. Mon kpɔkpɔ tɔkɛma elle va no fifila. Gomo kpɔkpɔ tɔkɛma asuasio fifila. Gomo kpɔkpɔ sikema bo ikema kpɔkpɔ mesusilo agbemoa. Kristo lava ava khote ope. Eye wa tso onuvon adjoe. Eye wa tso onuvon be fo bubu adjoe. Eye wa tso fo bubu adjoe. Laisse-moi voir la gbegbrebe ye kwese ko. Mo kwese. Minamia bobota, emi adogbera, ele radio agboa bobota. Ele kamele mian kosema bobota. Eyi tokeya. Ne kwese bena Yesu Kristo a enye de la sinwe fon bubu are kemelo. Enya meke khode mia tefe. Yenye fosa mamleto. Kristo a me kwese. Kristo me kwese. Le oji mea. Tro oji fora ni la potola nkume. E la gblobena de. O me de kuku me wonuvon. Oh, nyahamera meyo kata tramwa dome. Ameyo kata dapotola be sedia nyahamelo dome. Nyanto de ka. Mele nyanu va me vum. Nyanto de ka. Me dasile nyanu va unchi. Nyanto toke. Me kwasa. Bena Yesu nye de la. Blonyama. Blonyama cho ojipe goglope. Me khonya yo glajise. Ne khonya me yo glonami jise a. Afi de kpekpe ilelea. We na kwasi oji. Elle miakple ma on se kata to dome. Amerika ben me gava sumena olo. On te do agbola no. On te o jire ke ame. Ne tobe le kuwa on te o de kela yi. Yeta wa do asireji. Ye la gbona potola esi la le kwasi dia. Benadi ye kho nyala jise.
Bena Kristo nye pe ameke khore yetepe. Mo khonyala jise. Bena Kristo nye de la. Where kwasi eji. Ele wasi pomlo. Nui ka jojoro oji me fia Kristo le pom. Ne kwasi ejia. Ma do gbera kplo. Ele radio agbo ele nyasem ejesi benade. Ye hia de la ya egbe. Do asire ji ma do gbera kplo. Do asire ji la bele gbo benade mo kwese. Gbolobe mo kwese. Bena Kristo nye de la. Ekwasi eji la benade. Ekwese. Gbolobe mo kwese. Bena Kristo nye de la. Eye nouveau yo kata le wa. Le kaka nye obo nko yo chone. Echo ke ofifi la. Gbolobe mo kwe. Mo kwese. Ekema kokople ava now. Jojo nyenye ava now. Agbeyeye titreti ba gbe ava now. Wo ye ava now. Mo kwese. Esi ale si le gbe kwese kwa ava mo now. Kwa poto Yesu Kristo jise na kpo dede. Afide kpekpe ilele. Ele jivea. Radio anko semfifila. Ocha kwese. Bena Yesu Kristo enya meke va kho. Wo nouveau tepe. Yesu Kristo va deta wo nouveau te eya nya odela. Asia no jinoma do gbera kplo. Fofo le Yesu pen comme. Mie gbro amesia me bena amesia me. Mie vue me bena di amesia me. Amesia me si globe me kwesela. Me kwesebe Yesu nye de la. Me kwesebe Yesu eva doli teponye. Yesu eva khore tenye pe. Apeto me do gbere be cho be nuvo ke o. Ede o cho majo yenye kata me. E na wa gbeye ye. Agbe ne trona wo. Cho po nuvo ke o. Vovo kpokpo ne vana wo. Na mon veve ne gere agbe si agbe me. Na o kakare jile ejime. De là, aide, nous vont là de siade. Eye kokoplement, eva na mesiame. Kakare ji asumi asile de Dedekpɔkpɔ me. Dedekpɔkpɔ ba jijo. Agbeye nono le Dedekpɔkpɔ me. Apeto akpena o. Le Yesu. Penko me miedo gbera la. Amen. Mia basiare noji. Ke mia grona mi be. Ne tobena. Fide kpokpo ke me regbi se mia nko le radio adia. Mia tia yomi. Magatrova. Emia dogbera alebena gaya avana mesiame. Atia yomi maunya le sevifia na apatola kasio ele toa gbeuna Yesu yomi le blacheke voiden blaton vove blacheke voni blacheke voitonji blacheke voiden blaton vove blacheke voni blacheke voiton allo 96 32 98 95 96 32 98 95 Egbe esikele va Kristo gboa nye bena
Jojo nyenye si ke matia wona doku o. Eten so nyame de pepe. Agbejojo matia no egbere ne Kristo melema. Yata Kristo de ka. Ye nyame ke blan ye po jojo nyenya egblende. Ejole po nyanya kpo gbo le jifo e yo va nyigbanji. Bele susube na miame gbeto si ole Novembre ne atia khonami ne mi akpo agbe ele mi anko sema ele be gapopo ya jia na nonkudom gaya sike dimne lebe Kristo na ya jine fifila ela bena moba mea la gava adogbera alebena ne doyo katutu dododo ne wava wagbeme eyata yomi fan le 96 32 98 95 dit 95 32 98 95. Alors blaché que voisin, blaton vos ver, blani, blaché que voni, blaché que vos attend, blaché que voisin, blaton vos ver, blaché que voni, blaché que voiton, un, donc bida, bibla bena, aïe de ta mia peu veve se ote, 915 mia be unti fafa be to hia, ele ya me aji. 92 to e po kabio mia mi ekpo doyoyo over the number again, please write the number ta down. enyaka le ji o Send your details, your ele radio jivea ele le mi anko sem agbansi agban ke le ji wa gblone by WhatsApp. Plus Bro. 234 ela be eyi enye ya 915 bibla gblona mi benari 92 yepo nonomo majuru ame nyanya kpo de kamele ncho kwachi sogara SMS, kwachi sogajida majuru wo vogaka tanye tawoyo wene na mado so we can contact you oh to be of eva gura me abenadi etiko wi anuchi voanka oso agasisi banquet oso agasisi Sunday, sone benenu November 3, matenu this coming Sunday, emaya and all our locations, yo churches chobe globally. gbogbona emo kata kple subena Christ, nyom yakpo dede please nanyi be amede find out te wonuma location nearest de to tanye you. amede te wonuma All gbegbe details de about this will tawo be communicated to you. o aleke wo manyene o Then get in touch with lesi you. mela chodo kuyo ne Will be awe delighted to have you wanye join this wodela o banquet. eyi anye ya Time wo Kristo na wanye wodela 3 p.m. ela be numo kata o wa and you'll be getting onchi more ko details wedo from our numo brethren. kata o wa All who have ta ko dedicated wedo their lives to Christ tonight, eyeta eyi anye ya collect the sleep, fill the enya ya details ikele required sea in the sleep, your name, your numbers, your telephone Amaka number, eho. WhatsApp number, contact Nyasi address, oglo and na how we mi can aji ese. locate you. And please hand over the sleep ameka eho nyasi ogbolo na mi counselors ajise of the ushers around you. amamaye apotola ba lo Very soon, aderuku ya fian pray miracle prayer. amamaye Everybody, apotola be nse get ready. aderuku ya Get fian ready for your miracle. dirado Substitute, our advocate, Kristo our redeemer, our yede Messiah ka kwenye wants to bless hola everyone sinwie through the ministration of Novembre his lo servant dipopo tonight. melo So get prepared. aye Get ready. la do basira We are collecting the sleep. la khona The rest of us, please Esayama. keep on praying dogbeda and keep on waiting. gbolo mau bena Keep on expecting mau meva no no me ya do la You will tro receive your miracles tonight. do hiwo yi na Miracle for tochi you tonight. ga ka gbono no mete to tro po gboro donku mau nya gbolo gbona mi fila bena de agbeno no wa taya mojo amo kalentio ele be no ne tro azon mi adogbeda nyeva mi haya eya debe haya bana mi mi adogbeda ela bena ogbe gujuguju de mi abo dada ota of our peace was upon him. mi abe unti va to ha egeje ya maji
And with his stripes. eye to be kabiomia With his stripes. to ye pe kabiomia His stripes were healed. to ye pe kabiomia oyodomi He bore the stripe. e pe kabio He bore the pain. po vove sera And we have the healing and the recovery. eya ye die of eye ofo kaka miami ko haya As your salvation. no ho abe won to wodelania Personal as your forgiveness. na tu abe yen to ipo to no vokia He is my substitute. ye le globera de Kristo ba khore tenye pe He is my savior. ye nye de la Now you say with a stripe. ija globera de a e pe kabio e o to yodom With a stripe. pe pe kabio a I'm healed. mo po haya You believe that report. e le khonyama jisea The name of the Lord is revealed unto you. apotoro ba lo aderu ku afia o Believe that report. ne le khonyama jise The stripes of the Lord is revealed unto apotoro ba lo aderu ku afia o you. You believe that report. ne le khonyama jise And the healing, recovery, deliverance from the Lord is revealed unto you. doyoyo de dododo musa apotoro to aderu ku afia o globera mo kwese ele radio agba globera mo kwese eye mo kwe egbona na ovivila amoyole radio agbo na moyole kamera afire ko kemelia The Lord's outstretched hand is towards you. apotola do basirora gbo You raise up your hand. do asirora ji You lay the other hand where you have the problem or the challenge. eye la so asire ka dade wo dolele aji And with the stripes, you are healed. plebe kabioa oyodolo To pray now. ija minami adogbeda Whatever the name of your sickness, le kekenyi wo dolele panko you tell that name of the sickness to God. blona yo nkwana mau To pray for everyone. nya dogbeda mesameta The request comes under the general name of sickness. ye ne tobo hanya ele gbura eva idolele po nko huatia Father, drado azon Jesus' name. fofo le yesu bon koma Thank you because we know yours is the healing. mie dakpe la be minya bena wenye dola mie be to wenye unsia Is the Lord. mie be to wenye apoto Yours is the manifestation. to wenye enu be wowo That you are touching everyone right now. minya bena de la asika ma gbesi agbefila We all believe the report. ela be mi kata mi khonya ogbona mi ajise Of the Lord will be revealed unto us. apoto la pa lo ade ado ko fiami Find out your healing power. e ya ta do o do e ponseroda Now your delivering power. do o katutu ponseroda Now your redeeming power. do o ho promonseroda The arm of the Lord be revealed to everyone. nabe apoto la pa lo ne do ke fiami siama Every sickness there. do lele de sia de la fima For the name. le kakanye bonko Whatever the label. le kakanye nko ilesi Command that sickness come out in Jesus' name. ma degbena dololua na Togo le yesu bonko ma All the disease there. dolele kata The name, whatever the label. le kakanye nko ilesi Let your healing come right now to them. doyo ne va oji fila Lord, let the healing virtues flow apoto doyo ponsene de sola fi safi to every woman. ne va nyon de sere ji ne va ntu de sere ji so he de sere ba gbema Stripes, they are healed. apoto to kabiome o kato po doyo yo Form that healing. do pe doyo maji Feel that healing. de doyo ma fiame siama Lord, we are praying in your name. apoto mi dogbera lo nkoma Manifested your power. de on safia It is done. eva me It is done. eva me It is done. eva me Manifest it in every life. de gola gbesi agbeme Thank you, Lord. apoto akpena o Jesus' name we pray. le yesu pe nkoma emi dogbera la Amen. amen Believe the report. khonyala jise Receive your recovery kho o doyo yo and have enjoy your healing. eye se vivi le o doyo ama
Believe the report. It is Khonya done. ogro jise. Believe the report. It is Kho done. enya ogro na mi kho jise. The power of God has touched you. Ma po nukunu pensia evadio ekpo doyoyo. Doroku ekpo. Doroku ekpo. Afisi lelia. Nele kekevi me avise maunya ya le radio adia. Chogli. Chohian. Olason. Kristo edeta vevese katate. Ba blade le wagbemea. Ba blade le wagbemea. Boyda kacho. Elle dolema. Dodo kyokpo. Dodo kyokpo le radio agbo. Dodo kyokpo. La die dolea dokpo. Afire le vo e dasire dia. Kodo gbera. Zia sire tepuya. Dolele ajo. Vevese se ajo. Fipo di ajo. Hunde di ajo. Avifafa ajo. Dolele ajo. Dodo kyokpo. Mele nkpo mua. Kenkuvi sesere wala kponu. Kenkuvi sesere wala kponu. Nous assis les so assis daro afio dogbera. Dodo kyokpo. Dodo kyokpo. Dodo kyokpo la. Dolele megana nyojo. Ela bena le khonya jise. Nyaye oglona mia le khojise. Ene kpoto yoyoa. Yomi le blaseke voisins blaton vove blani voiseke taflate blaseke voisins blaton vove blaseke voni blaseke voiton blaseke voisins blaton vove blaseke voni blaseke voiton 96 32 98 95 96 32 98 95 Mawu wo dole wa gbeme Mawu de gao Numa ike wona sume no ike le senya ya ka segbododura ko gbe kwese kwa ko gbe khonya yo gbona mi ji se kwa ta oji fo eta oji fo Numa ike le wa bona ko esenya kaka sevoa o le kpo doyo le kpo katutu gaya vana ela bena de la khola siun nous vont recommencer poto to recommencer wa yeje le khose ma wonu ganao dodo kyokpo dolele majo dolele majo ne tobe humebe nyae tele kwasi dia esonkia yi continue ve dokpo magana nyo ne tobe towari analyse ola wo non le kondi kengbola kpobena ejo alo ega Atolia esonumkia yi kwaji ola kpo atodokra trombe o atike kale nu kale wo Yesu Kristo ewe Yesu Kristo eyodo Yesu Kristo eyodo doroku okpo dolere me galeo pojijo so aseye elabena Yesu Kristo ede dolele ajoe 96 32 98 95 96 32 98 95 donc kudi bena esoa kaka gaton kufan o miegale moaji esoenya Ŋkeke mamlea ta etsoa miaga dogo etsoa miaga dogo le moviaji Bemo wota wale radio Jivea eso gatome gato kufan so ado walebe yo eye nu Yesu wegbea ganto ogaya woso tana khonukunwa yomi 96 32 98 95 96 32 98 95 nya se da se didio you get your own miracles in Jesus' name. Nele da se dia sema o cha la khonu kunu le Yesu benkoma testimonies all across the globe, everywhere across the globe. The saying is the same.
With his stripes, we are healed. We're receiving testimonies of great things the Lord is doing through the GCK ongoing now. Let's begin to bring you the testimonies as we are receiving them. Hi, Mr. Sunday Batome. I'm from Adege. Sunday Batome. Nigeria. Le Nigeria. I was diagnosed with 3 sicknesses. Liver enlargement, posterior enlargement, and low blood level. I remember when I learned that Pastor Kumuyi is coming to Pastor Kumuyi I was there. The first day, Ŋkeke, I was there. Till the last day, I feel that every pain that in my body that time. So every pain gone. That is why I am here to give glory to God, to give thanks to Almighty God. John and Notem from Benin City, Edo State. I was poisoned many years ago. It affected my body system, and I've gone to many places. After the prayers of the man of God, I went to the toilet. I passed out black objects from my stomach. Since then, the symptoms have been ceased and disappeared. Now I'm healed and delivered. I can now do what I was not able to do before. I have decided to follow Jesus and attend church fellowship. Praise the Lord. Also on the GS Facebook page, Facebook. I am healed, I am whole. I am free from pain and and suffering. From the DCLM YouTube page, French. Da sedidie ya semnyele ebe yejibe ya da pena apeto elabena epegedewo. From the DCLM YouTube page, Victor Chijoke. Nabi Victor Chijoke ebe ye khoye pe dolele edoyoyo le ezayame wakafo apetola ebe dijo Novi Joy echo Nigeria nutuame ebe ye kpo doyoyo cho dolele pomevia deme esime kama opa me adogbeda de yeta. Nigeria wrote, I'm healed from pain in my left ear. Glory be to God. Wakafo apetola from Abuja, Nigeria. Novide echo Abuja mi aseda sedidi acho Abuja penutuame. Last GCK. Ebe GCK ikemie wole edinu ikemie demegbea. I'm healed from 5 years of leg pain and 2 years of terrible pain in the eyes. Also on the DCLM YouTube page, praise the Lord. Le disike yame eye amagedewo ole di dase eye nenye ba ohana jibe ya di dase a oike le radio agbo le gapo ya me akam atem ana atem ayomi le bla cheke va den bla ton vove bla cheke va nikle bla cheke va aton ey keye ma pa me e dogbera no vi yabena ye kpo edoyoyoyo oyona ebe Mary wakafo apoto elabena kata eside nonkuvi dinaye vo eyike ye ma upa mea edogbera voa. Praise the Lord. Ye kwa katutu ebe oyona ebe Femi Olado ebe yeso Sunkani Adokala region Calabar state ebe ye babe ya ama ye peda sedidi agbakplemi be ye bagbemea ma wu wena ye to disiki ke yo le wole India nyigba ya dia be Ŋkeke velia be disiki ke wole wole India nyigba dia eyi ke ye dodoa le di ma be ma wu pa mela frequent urination.
And while that testimony was ongoing, I told ebe God that I ye suffered da the pe same. na mawu ela And I bena want to share my own ye testimony ya with bia you. ya mai de ke be da Before se this di man is ya sharing his benu testimony, ike ye mawu and I wo want na my ye miracle as eye ye well. ho ye be nukunu a ye kwa be ye pe nukunu a eve mevo This is what I suffer. ebe nu ya ye no ye dia ye ya be ye me ga dem dana long e ke ye fun a 5 times, 6 times every night. Even esansia za ye fona eye ye kwa be be se ya va eyi ke ye I believe God. And ye ho ma odi se eye ye gbon be na ye maga jo yi de apem but alake as o God will have it, eye ma wo we I did not wake up. eye all through the eye night. ke ye It was meteti my na te alarm son wa clock didi aye on my ti na phone te that woke me up eye le by ye 5 pe a.m. that I urinate for the first time eye le throughout the night. kapopogban to And me le since zama that me day a till now, I have not experienced frequent urination anymore, but God has healed me perfectly, true and true. I want to tell anyone eye ye that is je be going ya through glana any amesiam challenges. bena amesiam sike ye adikade pepe ike le wo agbeme a be mawu awe ela be mawu nenye be mawu we na ye a ate mawu na mabubu ha ke o chan de wo hosia de go eye mawu la we be na wo da se didia ela yidi le yesu pen come ebe nenye be ye donku di pale bible church Ardent follower of eye JS, his ministry and his ministration for a very long time. mi akwa be mi apa pastor Kumuyi a eya enno nu fiafia magede eye esi makeye wo je de ko do yo wo gome a ebe na ye ve kwele hom apeme eye ye je yo me eye ke ye le na ye be da sedidi ya fifia eya nenye be ma wo we na ya ela we no hanwede le Yesu Kristo pen come from Baju, Gambia, wrote, I had sharp pain. da sedidi ya ke mia ase to Gambia pe eduame ebe na esi makeye ma oba me adogbera vo bebe sesema ebura zereka wa ka fo apotora me gbodo yoyo oyo na no via be na Moses echo abe okuta ebe ye nori ejekpokpo alebena la megble be bie kake eyike ma oba me adogbera be kpokpo ma ejole ye pa gbeji. And a young boy, John, got full redemption. As on the Eye first day of de the kakwe GCK, elena da sedidi ya bena be mawu ekpede yenti bena ye ha egbia Dedekpɔkpɔ Blibo ya esu yesi eye ye kpo vovo kekam. From the DCLM Facebook, Chidebere Nana. Oyo na mere be tire bere nna I want to thank ele God for Facebook healing me di of ebe ye severe be ya da pe na headache. After mawu the prayer of the be man of de God, aye praise pe the asi Lord. kaka sikeva ye pa From the gbeme esi meke ye DCLM mawu pa me Facebook a edogbeda de Igwe donlewo Jeremiah katanta. from Nigeria. I thank Oya na God mere for be touching me Jeremiah eso tonight. Nigeria ebe ye be ya da pe na ye wo wa mawu ela be na de kebe be se ya ejo ye ha ye ho ye pe doyoyo lo esi meke mawu pa me adogbeda wa kafu mawu da kafu na mawu. My name is Sister Esther Agbo. Oya na I'm no from, via bena Ejigbo Sister Esther Lagos, Nigeria. ebe ye cho I want to na really Lagos appreciate God for Nigeria what God ye did jibe for ya me da pena mawude New York yesterday ye wole wo echo zam bayi Actually, since, ebe on edenu a Tuesday, nyagbra be I le have joda this, gbe I woke up brother and I gbe ya noticed that ebe ye my tite left leg kwa has a ebe very- ye it's be very pain- it's paining me. ebe ye le se So fefede le I ye was pe thinking it's normal pain, afome maybe the ye way le I se slept fefe ya ye with the gbe leg. oh de ke But nke le I now jo finally le ye noticed be when I abome took my bath, I went to work. e ke ye be ye be Still abe le tia continue. oh I oh counted bebe it se as se ale ye di nothing, that it's just eye normal pain. ye menya Always le ke say tutu ya wo something, when va I woke up, the eyi same ke ye thing. ye pon On ye va fon Thursday, nya pe same be na thing again. I'm still counting it as a normal pain, but kuda gbe ya bebe at se my se aga place of kpoto ye work, di yoda gbe I bebe was se se sitting aga down kpoto in a ye di particular spot that eye Thursday in the afternoon. eyi ke ye yoda gbe ya ye ba eye ha ye se I jisike pe dodo ya noticed that the pain came with a very full force. eye ye that kwa be I na could bebe not se se even ya move. ele ye It's just jinto like when ye ma a ga tem bomb ade shifts, zon la yi that de it's not ngogbe even moved. I o just have to stand for
a while before ye I magatem can regain my strength, but the pain o relieved me. va So eyi Lord, keye though the pain relieved me, I still eye counted bebe it as sesia nothing, but ejo dale inside yes of me, bo I'm saying, what kind eyi of keye magblaba pain oh is this on my nke nye left bebe leg? sesia le I could nye not come to abomo GCK or eye ye va Thursday, GCK because I closed yodagbe very late at work. eye ye cho Friday, same thing, I could not bebe come. nyenye But na de kebe yesterday, I said dodo ya although I came eye very late, but echo I said I must be fidagbe here. keba ya When I ye ha ye came, no de kebe dodo after ya the me ministration eye of the keye pastor ogbron mawunya saying, pastor "Time for gbron prayer," mawunya vo eye wo he asked jegbe us to dodo lay ra gome our a hand where we ke have nyakwe the bana problem. With fi faith, keye I kuhia lift alo one of my bebe hands sese up, male and I le ye laid ba my hand bome on a my left ye leg. do And abomade immediately di after the eye prayer, I enumake just had le a gbedodo da sharp and a megbe a quick crack ye on my dowli left leg. eye And I said yes, that e I've globe received yes my ye miracle. hoe ye And ho ye ever be since nukunua this morning till now, eye egbe a that pain ndi ya has gone. nene be vive sese ma ejolo wa kafuma uda Melina from Calavi, Benin Republic, wrote, "For a few days, I novia had pain in my eto kidney, in my spine, benepe all through the left side of my nutuame body. And I noticed ebe that I vive was sese de pepe swelling. sikele ye But be yesterday, ntilame after the ple prayer enu of the man teten of God, esi meke all ye the ma swelling oba mea deflated. edo After the gbeda prayer, esi glory meke ye be wo to do God. gbeda wa kafu ma David uda Adini nene be vive from sese ma Owo gbakple nu in teten wo Nigeria kata wrote, wo "Praise bura le God, ye pe I've just agbeme been of eya ta the nenye pain be ewo in ike the le semia pe nkɔ le Glory be kapopo to ya God. mea wo yi ke le radio ma gbɔ le kapopo ya me eye ne le semia pe gbea medi be ma gblɔ nɔ bena nenye be ɖase ɖiɖi le asiwo eye ne di be yama wo ɖase ɖiɖi gbakple mia ke na as note ndeke be kaƒomɔvi yawo le bla sheke vɔ ade bla tɔn vɔ ve bla sheke vɔ enyi kple bla sheke vɔ atɔn Glory to God. wakafu mawu ɖa elabe mawu ele wɔm eye wòtrɔ ya egawɔe yeƒe asi kaka eva miaƒe agbeme eya ta wò hã dze agbagba be nava eye nama wò ɖase ɖiɖi gbakple mi elabe ame geɖewo ɖi ɖase eye wogale ɖim egbegbegbe be nu yi ke mawu wɔ na wo le mawu nya megbea mawu ƒe amea edo gbe ɖa eye le yeƒe gbedodoɖa ya megbea nukunu yiwo katã veme le wo ba gbemea ole ma gbakple mi eya ta no hane di be yama wo da se ɖiɖi agbakple mia dagbagba bena na note nɔmba yawo miaƒe kaƒomɔvi yawo na yɔ mi le bla sheke vɔ ade bla tɔn vɔ ve bla sheke vɔ nyi kple bla sheke vɔ atɔn 96 32 98 95 mao ne yra mi eye nɔvia ele ɖi ɖase tso Ghana ƒe nutoa me be nenema ye vevesese ɖe nɔ yebe agbeme ma vɔa eyi ke mawo ƒe amea edo gbe ɖa le yebe gbedodoɖa megbea be yekpɔ hayahaya yekpɔ vovo woakafu mawu ɖa ebe From DCLM YouTube, Esther A. say, yesterday I received my eto healing. nɔvi Pain in the Esther hand is gone. le YouTube Praise the di Lord. ebena etsɔ ke yi ke va yia esi me ke mawo ƒe amea do gbe ɖa be ye hã ye xɔ yeƒe dɔyɔyɔ lo ame ɖe tso Praise God with me. My son was healed of ebe ye di be yada akpe na mawo elabena yevi ele dɔ sesẽ aɖe vɔ egbea esi me ke ye wogblɔ amen mamlɛ toa nene be babla madzo le yeƒe vi ba gbeme nɔvi ya etso Kalaba Nigeria ƒe nutoawo me edi be yakafu Yehowa Mawu ɖe nu yiwo katã wowɔ nɛ ɖa ta be woakafu Mawu ɖaa be ye hã egbea ye kpɔ vovo miakafu Mawu ɖaa. Telema, the one standing beside me is my daughter, Peculiar Telema. It all started on the 19th of August 2023. Ebena le ƒe akpeve bla eƒe akpeve kple wi etɔ̃lia mea bena nenema ye be vi nyɔnuvi enɔ edze kpokpo eye le ɖeke be dɔléle sia mea The children emergency ebe le edeke be dɔléle ya mea be yewo ɖi tsa geɖe eye yewo yi ɖe edɔyɔƒe eye le edɔyɔƒe wodoe kpɔ eye ele be ku ɖe sia ta eye ele tete ɖe anyi ɖe me eye wowɔ dɔ nɛ vɔa do ŋgɔ na. That was the end of
the crusade. Le hafi wa je Dutoƒo Mawu nya kaka ya gome le Osogbo be nutoa mea. We got connected. Ebe ye chaka kpakple. And we listened to the message. Eye ye se Mawu nya le Mawu nya megbea. Eye le gbedodora be megbea ye novi ye be via eto e ba si de di. Eye eye le gbedodora megbea ye hwese bena Mawu yodoe. We are also asked Eye for emerald mi test bia bena to be wa sure wo Dodokpo the first result was true. eye dontia yo be o Dodokpo a dontia enyo eye okpo ebe na naneke megaliolo ebe gbara bena Booked her for operation. But when be they saw eyo the kata the emerald test nye and the scan, edo ikeje wo wone ya there was a ke difference. There nyakwa be was vuvutoto va nuome enuome galene make o eya ye apetola wona mi wakafo apetoda. And now we return to the moderating overseer. Praise the Lord. Wakafo apetoda. Let's put our hands together for Mi Jesus. poasi pe na Yesu Kristo. Me be poasi pe na Yesu Kristo. Apeto lolo. Mawu pa mea. Eye mawu pe nu sala edede go eye wo je dowowo. Eya ye mawu wona mi. Eye wo we. Eye nye chonti koko wo katane. Nye kafu ya mea. Esoa ke bi gaja ide dodo ya di. Eye mele bena na tonu oyolo jagbagba ne nava echo ndi mi adonpo edi bena meja awo plolawo pe plolawo pastor wo pe etakpepe 100 hours GMT and then eye le plolawo pe takpepe ya megbea all ministers na plolawo kata wa hotutudo wa homse do ame o han jagbagba bena na kpo gomele si ame eye le wo tropa kpadia eye ajanye Kristo pe de eye ajanye Dedekpɔkpɔ Blibo si tuto Kristo di eye wo hana ho wo yajrawo eye ta wo de kagba kple bi le kaka ga enhohoa jagbagba bena na acha kagba kple mi eye oha anotepe ya eye na va na wo de kagba kple mi na kpɔ gome le mawo pe yajra la me mi na mi atite mia a dogbera de du donku be consider ke gbona ke abeyo kata wo chobo ba gbe na Kristo a wa dunu kpakple Yesu eta bina mia dogbera mia da kpe na mawo de nu yo kata wo wona mi na mia kafo apeto dogbera eye na kafo apeto de Dedekpɔkpɔ Blibo la Dedekpɔkpɔ Blibo si ke ye wona mi le dodo ya me le Ŋkeke gba kaka va da si ne egbea eye etso ke va gbona apeto la ga wo gedewu mi na mia do gbera mia glo ba apeto akpe me yira wo nko me do wo nko de di me sonti koko kata na wo eye mia da kpe na apeto la de zimeno la ameike pastor WF Kumuyi nya da kpe na mawu de ye pa gbeta ale mawu le zen eye mawu ne kpoto ye di waga zen zigede ke wa nenu san minami ado gbera apeto ne zen zigede e banti kokwe ne no apeto la banti kokwe ne klere ba gbedi eye waga ho gede de di eye wa na be to ya mi adia be mawu pe dukoa ne wa ho Dedekpɔkpɔ Blibo le Yesu pe nkome amen le Yesu nko sese ma me do gbera le Dipo fofo ma nu se o kata to mi da kpe no zire kake mi so nti kokwe kple bubu kata no bena na ga sra mi kpo le zaya me akpe no de wonu sala be de go eye afi ke ye wolo takpepe ya le kple edu vovovo me ameyo kata wo chaka pa kple to satellite di to ameyo kata wo chaka pa klo le no me alo go vovovo kata me mi do gbara bena na kpe onti be wa hogede wo le Yesu pen come mi do gbara bena be le dodo ya me eso ike gbona mi do gbara bena na boji ponu na wo eye na tro wo yajira kode wo jukwadi lendi pakpadi
hamia pe kplɔlawo ame sia me miedo gbe ɖa míesɔ wò subɔlawo katã sɔ gblẽ ɖe asiwo me eye míebia be wò ŋutɔ nawɔ gãwo le woba gbe me eye miedo gbe ɖa bena gomekpɔlawo katã nawɔ nu gãwo le woba gbe me papa miekafu wò miedo wò ŋkɔ ɖe dzi wo yayra ne sɔgbɔ le míaba gbewo me yayra ne nɔ anyi ɖaa eye míadome ame sia mea míaɖi ɖase ɖiɖi na wò ŋuti kɔkɔe ɖase ɖiɖi na abosam be ŋukpe fofo miekafu wò woasɔ ŋuti kɔkɔe kple bobo na wò ŋkɔ ma ɖa miesubɔ wò miedo wò ŋkɔ ɖe dzi tso mavɔ yi ɖe mavɔ me le Yesu ƒe ŋkɔ me miedo gbe ɖa le amen. Mase amen gã ɖeka le mia gbɔ woyrɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me ɖo dzi etsɔ yi ke gbɔna eye amegato nu yoyo lo kplɔlawo hamea ƒe kplɔlawo kple dɔwɔlawo wo katã woayi ɖe teƒe vovovo siwo katã ye wowɔna ɖeke be ɖoɖo ya le eye Mawu ƒe yayra la kɔ ɖe mía dzi to Mawu ƒe ame la dzi afi yiwo katã míewɔna míaƒe ɖoɖo le eye so gadẽ kple afã koa ɖoɖo ya edzena egɔme bɔ hohoho yayra le agbɔsɔsɔ me nenye miaƒe nunana lo nenye míado ame sia ame ƒe nunana le Yesu ƒe ŋkɔ me amen akpe Mawu neyra mi. Saw it all how it started. You've seen all how it went. You know that he's still living. You know that he still saves, and he will save you with his great redemption power. And he will. This dried up bones will rise. You just believe.